Nimbano orasyon manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabando ka kung kapat. Si kanti sumoblat ng kali. Inutil ka, Bruno. Sige, nigabat ti para pala. Naglaka ka mabambandog ng kali. Agtugaw kalatan, Bruno. Siya akong ti para kali, kan para pala. Uray ta na unagan tinakali tayo. Dandani tayong madanong tinakaikut-kutan ti kabalyero. Abit lang. Nasuro ka na makabulan. Manipod na tayo ti kabalyero. Nalang abtay ko man ah. Natangkanan iti daytoy apasat. Dito'y tinagpatinggaan tinakali. Ngam, awan mo't makitak abangkay. Katanya ti kat asawan dito eh. Si Bibiyag ti kabalyero. Sa napodno anatay. Talaga si Bibiyag, senyorito. Gaputan nakarangit mi ti kalman. Sa napodno dito eh. Nga salbaga. Uri sa dino ti paglamlamangan na. Siyak ti bang sapol keng kuwan at patayak. Garegi ti kabalyo. Ti kabalyero. Anya? Adalang iti asidag ti kabalyero. Danapod ti kabalyo. Naglipasan. Anya pa lang danarabin ninyo. Kamate nyo. Mulingling kayo. Kastagayam tinapasamak idi kalman, Susana. Natured ni Esmeralda. Saan nan a pinanunot? Amabalin apakatayan nati inaramid na. Ipatpatag na kaunay ti anak ta Emiliano. Di na kaya't amay sagbak ka. Sa anak ang nagbidot, iti pananginsayok kan ko ana. Natured kan maingal ti anak ta. Napanan na. Nasaysaya at kuma. No iso ti makasarita. Sinarungkaran na kano ti tanem ti kabalyero. Ay, saan ko kumaapalubusan? Ang mga no, maranaan naman ang nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Saan tayo nga amaw no anya ti sumarunaw nga ramidon da? Oray anya ti mapaspasamak. Saan tayaw apumanaw dito'y asyenda? Ituloy tayo tinairugi ni Esmeralda adang-adang. Anya daytoy. Sika ti sumarunok amatay. Donya Margarita. Dayta tinlanat ti kabalyero iti surna. Sakbay ti nakatay na. Sa kalpasan na si Bibiyag Gayam. Oo, sana ka mabutang. Nakasagana ka na yun ti shotgun ko. Mapang patay ko kan ko na. Tintupulos makastrak di ti Villa. Malagip ko man ang tinaramid ni Esmeralda. Signora! Anyat ka adam dito'y sango ti kwartok barang. Ay, damagat ko mano, mamigat kayo. Rimwar ngamin anasapan ni Senyorito Brandon. Kadua na dagabat kan Bruno. Napananda ka no? Napanda ka no iti tanem ti kabalyero. Kaya't da ka no apan ka no si Bibiyag wino na tayon. O niya? Mapandakot-kotan ti tanem na? No saan kay kuma at tuntukin mo lang. Saan na kay kuma analibasan ti kabalyero? Sinango kang kinarangat na tayo kuma. At danto aldaw na dya kabalyero kanya. Anya ti sumarunong aramidan tayo, Senyorito. Kaya't ko makita ti kalidaan nga inuman nila kay Emiliano. Apasat pa lang ti asyenda. Masapol nga ituloy kong alukoyan nila kay Emiliano. Ang makikadwa kanya. Kan masapol nga damaalukoy ko kadagiti kakadwa ka. Balasak ni Senyorito Brandon.
Kinalita ti tanam ti kabalyero. Nung apay nga awan ti bangkay na. Awan ti pagkilasinan nga na itanam ti toy. Anya ti kaya ta sa unday toy? Si bibiyag ti kabalyero? Wantanang, dahito tinadoktanak. Awan ti kabalyero iti nakaitanaman na. Kaya't nasawan, si bibiyag. Anya ti kayat mo asawan, Esmeralda? Si bibiyag ti kabalyero, tatang. Sana po ito anatay? Apay nga inaramid ti kabalyero da ita. Apay api nagparang na anatayan. Tiyak mat maawatan no apay nginaramid na ti kasta, tatang. Katuan niya kit di tartaray ti panunot na. No makasalita tayo la kuma. Mabalin, akadagiti sumarsarono nga aldaw, kat agparik na kadatayaw. Ngam, mabiit lang. Asino dagijay ko na, dinanang mo, anak karangit dagiti pasurot ni Senyorito Brandon, anang isalakan kadata. No pampanunutin niyo ati kabalyero dayjay, tatang. Saan? Damang-damyan kan mangteban kan dagiti talo a kakadwana. Anya? Wan, tatang. Pagarupon nga ta dagiti pasurot ni Senyorito Brandon ati kabalyero dayjay. Pagarupon da amay may sa at tao ti kinarangat da. Gapo, tana imatangan dan. No kasano kasiglat ti kabalyero. Limada ang nakarangat dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Napintas apang rugyan. Ngam kinasarita kita, nga agulimat na pailaan. Pagtalinaadan tayo ti pamati dato ni Margarita kan Senyorito Brandon, asipipiyag ti kabalyero. Kat puno asibibiyag ti kabalyero. Dahita ti pakariribukak launay, tatang. Si bibiyag kayam ti kabalyero? Iti tayo apasap ti kalagdaan tinakakitakan nila kay Emiliano, senyorita. Kita nyo, ang dapat na bunga nagiti na duma-duma natin. Ano pa ti mula sa bakan balangkoy. Makapungtutak iti daytoy anay matang. Nabayag gaya man, aluklukun na kami dayjala kay. Ngam naturay ni Esmeralda ng raot iti Villa. Saan mo nga palagit dayta tagburk lang ti darak? Ulitin pa'y ada kamatin dayta tay tarim ka dito kalidan. Saan, senyorito? Itilabas ti kaladdan. At dagayam ka kay kaywan. Nasamot nga ta dita, no panawon ti panagtutudo. Sakbay ang mapantayo ti kabalbalayan. Mapantayo ti kakaykaywan. Apay ajak na panunot ang mabalin adita ti paglimlimangan ti kabalyero. Nakadanon kamin kadagiti kakadwak iti dayta pa sa senyorito. Ngam, saan mi anasarakan ti kabalyero? Amangan no di tapay ti nakailimangan dagiti armas ken bala asinamsam dayerancho. Maikan! Napuskol dagiti bulbulong anayap-ap iti daga, senyorito. Aganad kayo, iti baddekan nyo. Nagalis abaddekan dagiti bulbulong. Nagdadakkel gayam dagiti bato dito. Napintas sa paglingadan, nagdagrarangad. Ngam awan pagilasinan nga adda na ilang armas. Kontrabida ka talaga, Bruno. Kaya't mo ta para manang kamanan. Senyorito. Sige. At danto sa baling aldaw ay tayo dito eh. Mangikuyog kay to itad ado akadwa tayo amang sapol kadagiti armas ken bala. Amangan no dito eh. Tinangikalyan na. Adda nagkarasakas iti dadyaban da. Ti kabalyero, matay ka! Bruno! Apay ang nagpaputok ka! Ito hindi ka nabusana. Bruno! Agsaysayang ka lang iti bala. Amangan no tinanggag mo akarasakas. Kat ti panagtinagdag iti nagango a bulong. Ken nagangin pay.
Anyat orasan. San pa yan nakasubli na Brandon? Mga nasarakan dati kabalyero kat nagrarangatan. Apay kat ngamin day diyag kaabat kan Bruno. Isulaang ti kinakuyog da. Barang! Ubaya ko, senyora! Darasam! Mapatay ti kabalyero ni Brandon. Agmay-may sa akon. Apay, senyora? Ibagam ka na kiti pasurot adabati dito'y Villa. Ama pandadanunan da Bruno iti nakaitanuman ti kabalyero. Sa bali pa iti mapan iti kabalbalayan. Inapo. Apay, Susana. Ay. Apay, amadandanagan ka. Nagkapwam aya. Lakay, baunag ko mga road ni Ambaw ta mga laman ni tiagas mo. Agam, saan ako na nagtulaw ta nakitak na senyorito Brandaw na sumungad. Anya, Ay, ket ni Esmeralda. imalatiw iti balay na damyan. Adda ka no ibaga na kadakwada kuntepan. Ay naapaw, kasadun day to'y lakay. Nakapsutak pa'y laeng. Ngam ikarigatak ti makisango kadakwada. Agam, ay, amagan mo saan mo akabailan. Nakapsutak. Marikata nag-abumangon. Kasano da ito yan? Patayin dak nga ta nga awan gaway na. Siyak ti sumango kada kayo, senyorito. Gaputa nakapsot pa ni tatang ko. Amom ka di ngagburburik ti darak kin ka Esmeralda. Saan ko amalipatan tinaramid mo kanyak? Imbabainak. Napanagnakan nyo. Nga oray ti maysa nga anak kat kabailan aripuugan ti maysa abalay. Nalubuya ka babae. Ngam gaputa jak kayat amatay ti amak. Jakon na panunot ti mapalin apagpagkatak. Basol nila kay Emiliano ti pananglati ko ni mamakengkwana. Mamirmiraot kay tulangan ako rapay. Ngam agom kayo. Da kayo tinalawag nga agom. Anya ti kunam. Tawid ni tatang ti inumana akaladaan. Awan na sino man at trabahador nga dako kwa na iti pasitya Sinda Margarita. Kas kanayon nga bagbaga ni tatang. Nunas ka na may parakupok ti dara. Maaramid. Naturad ka. Gapo iti daya kabalyero. Nagasat ka tayo sa lakan na kati kabalyero. Da kayo amin. Balaagan kayo. Numadok talak nga limlimang nyo ti kabalyero ag sungbat kayo kanya. Nawaya kayo amang sawar iti kabalbalayan, senyorito Brandon. Gabat! Bruno! Anya pa lang tararamid ninyo? Kamaganyo ni Esmeralda! Aniya? Brandon, pinalaulawan na tayo dagiti trabahador. Kat anya pa lang taramid ninyo? Papatayin nyo amin ni Da! Sakbay ang maaramid dati bagbagam, senyorito Brandon. Si Kati umuna amatay. Anya? Pumanaw kayo! Saan na nakasidi ang mabutbutang na kanilang, senyorito Brandon? Kinkintayo kakiti inaramid mo, Esmeralda. Kasanaw no pinaltupaltugan da kayo nagabat kan Bruno. Sakbay ang naramid dati tananang nakasaganan dagiti trabahator iti anyaman na mapasama. Ay, Magusto ak ti inaramid mo, Esmeralda. Kan nakariingan dagiti pada tayo at trabahador. Saanen akas iti analakada ang mabutbuteng. ay, uwan na. Agam kasanaw no sublian da tayaw. Numabalin, awan kumati sa bali ang mairamraman. Saan kuma ang may parukupok ti dara dagiti inosente a kapuruhan. Aglalalaon ay dagiti ubing. Kahit kasanaw amaliklikan na mapasamat dayta. Sige man. Agsasarita kami to kadamang damihan ken mang teban nanang. Amok nga agburburok mat ti dara ni senyorito Brandon. Kan makapong tutlaunay mat ni Doña Margarita. Namamuan na ti amin. Kat masapol.
Sa ganaan tayo ti iraraot da ka na tayo. Ano, Brandon? Apa yan nagbayag kayo? Ado tinapadan mi, mama. Sa inyo laki di magustuhan na gito yung amamo nyo. Si Bibiak, ti Kabalyero. Saan ako na mas daw iti dayta? Ti Kabalyero ti nakarangat dagiti pasurot mo. Gapo iti Kabalyero nakalibas da Esmeralda. Napan kami pa'y iti kalidaan nga inaguman nila kay Emiliano. At apag nga dyan nakailimbangan na kiti armas, ken naglimbangan ti Kabalyero. Kat dayjay nga Esmeralda. Saan nyo ka di asinoble? Nila kay Emiliano kumati kahit kuha kasarita. Ngam ni Esmeralda ti simbama. Binilin ko da Bruno ken gabat ka maganda. Ngam linaw-law da kami, dagiti trabahador. Kat nagbuteng kayo. Di yung pala kat pinatay amin nida. Barang! Ayabang nagabat ken Bruno. Tarumaot da iti kabalbalayan kat patayin da amin ng trabahador. Mama? Barang! Nangagnak ka de! Ay, huwag, senyora! Gabat! Bruno! Kaya't na kayo kano akasarita ni Doña Margarita! Talaga aton to ka, Barang! Inkasit ganida! Saan ka makipimpinukaw? Umay ka banlangan dito ay tapagpupungtutan ka kay lampaso iti swelo! Ay, huwag, senyora! Mabanakon! Oh, Anya talaga ti panggap yung mama. Patayin nyo amin idawin no but-but nga nyo lang. saan ka nagdamag, Brandon? Siyak ti makamo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag tay masidag kayo dagos kanyak. Denggendak gaba, Bruno. Rautan nyo ti kabalbalayan. Kat patayin nyo amin na trabahador. Doña Margarita? Dua kami kadilahan kanigabat, senyora. Salbag kayo, tuntong! Senyora, Pumanaw ka man langan, Bruno. Ang mga nusaan lang atong patimagkana po kanyak. Kaya't mo talatigun ka, ha? Barang! Inkalaan ni di kwartok tayo latigo kan shotgun. sige, senyora, umanaw ako. Oh! Ha! Naimbag tapi manaw ti loko. Isu ko man ti pagpupong tutak. Ha, gabat! Mangayab ka iti mapagtalkan na katuwang. Kalaatan nyo dagiti trabahador. Rautin nyo ida iti kabalbalayan, patayin nyo amin idan. Matungpal, senyora. Naku, paak marin na dinaoras. Ngam sana mabalin na jak kumuyog ang mga raot iti kabalbalayan. Kasano nga ta makalibas sa kinton parbangon nga wan makadlaw kanya. Amokon. Magnaak iti basit arwangan iti likod. Uno saan? Kalay ate kong tialad takabalak man. Anya nga tano, pumanaw tayo laangan dito'y kabalbalayan, Emiliano. Ay, makapungtaut ni Senyorito Brandon itay, kat amagan niya tidakas nga ramitin da kada tayo. Rayan nga ti mapaspasamak. Awan ti pumanaw. Lakay, ado ti pasurot ni Senyorito Brandon, kasanaon no umay da tayo rautain aliman. Nunaskan, lumaban tayo. Anya, kaya po, Emiliano, awan gaway tayo. At dalaban dagiti babasit. Sana mabaling adyak mabalas. Tidandanin ni panakatay ko. Narangkas la unay ni Doña Margarita. Iso tirumbang amaday. No saan ko maaga po iti inumam. Dahil tangamin katimit siya, tibiyag mo. Tibiyag tayo, lakay. Tawid ko na dyan ka. Ulitak manan Susana. Nakasagana ak apo matay. Dahil tama ti pampanunong tatang.
Kasanon no umay da tayo rautan akae mas titurog tayo. Laglagi po nyo. Ado pa'y lang dagti trabahador anapudno kada senyorito Brandon kan Doña Margarita. Nagbindot kay tinayta Esmeralda. Nalimad ang makaguradan ng mabutang dalaan ngagsaw. Saan ko maamay ramraman dagiti inosente? Aglalo dagiti umping kan dagiti babae. Adapay kung taway tayo magpaing, tatang. Saan ka ngagbali na takrot, Esmeralda? Tatang, saan tayo kumaakas la simot-simot nga agsaba iti apoy? Denggan niyo kumamag ti bagak. May baga na nasukainak na ito bote ti arak. Basit langan tinabate. Sana ka mabartek dito eh. Agam, naibag lang nga dapag palabasak iti oras. Apay nga ginom kay tinasanger. Ha? Di ka pala mapan maturog. Tapno masapa ka makariing, Bruno. Si kamat lati kinasarita ni Doña Margarita. Bukunan yon. Natuso kamot ngamin. Di mo pang panunutan ti sungsungbat mo. Sika ti saan nga agpampanunot. Uray dua talang, hanya kumangit ti gaway dagiti trabahador. Nuan niya ti pagayadan dagiti amo ta. Masapol nga agtong palta dita. Ay, agredam kayo na imbag. Nuad na makaturo ka na kayo. Agpasublat kayo. Wanawanan nyo mat ana imbag ti aglawlaw. Agparparik ng samot kan ka. Arautin na tayo ti kabalyero. Awan ti kas agsakbay, Bruno. Nalipatamsan. Sakbay ti pan nakatay ti kabalyero. Impang tana ni Doña Margarita ti sumaruno amatay. Kunak man na tayo ti kabalyero. Kasano ang nagbiag? Dayta ti saan ko amasungbatan. Oray siyam ti biag na kaslay ti pusa. Saggay sak apatayon. Masapo lang may balos ko tinaramid na kanya. Dakdakal ti atraso ti kabalyero kada senyorito Brandon ken Doña Margarita. Ti kabalyero tinang patay iti daydi don sa Villano. Ket kayat da makamaga si bibiyag ti kabalyero. Tapno parigatan dapay. Sada patay. Silmutan yung dagiti na urnong tayo nagango bulbulong kan babasit asang ati kayo. Tapno adda kabutang dagiti lamok. Aganos tayo pa ila nga maturog dito kanang. Esmeralda, apay nga may napimanaw tayo ka dagiti babalay tayo. Nanang, ang mga nurautin dagiti pasurot ni Senyorito Brandon dagiti babalay tayo. Sana mabaling nga damatay. Aniya? Ay, kakadwa. Tatang, saan yun ading ganon niya pa iti baga dagiti kakadwa? Sana maliklikan. Saan arumbang ada tayo ti agsisinupyat? Ay, pinanawan tayo dagiti balay tayo. Ket kakaasi tayo ita ang maturog dito'y kanag. Hanggang kasanaw, nurautin da nga agpaisaw, kaawan ton ti sublian tayaw ababalay tayaw. Nanang, saan kumaaday tati panunutin nyo? Tinapatag. Naisalakan tayo. Ay, maturog tayo kindi. Apay asinurot daktatang. Saan nyo kumapinanawan ni Nanang? Nakaturogan. Ken uray dagiti kapurpan tayo. Nakaturog dan. Ay, kaasi damat. Talaga ka di ay. Kapatuloyin nyo ti panggapyaw kadadamyan. Uwan tatang. Saan ang mabalin na mapasamak ti pagbutbut nga ni Nanang? Saan tayo ngay palubos ang madadaal wano mauram dagiti babalay tayo? Iratambangan ni Idano bilang adag panggapit ti takas. Ur-urayan lang ni Manong Damian ti bilin ko. Sumurutak. Nakamilat tan ti makamu tatang. Saan nyo ang panawan ni Nanang? Kanakapsot kayo pa lang. Uray anya ti may tulong kulaan kada kaya. Tinagsasaritaan mi, kat alilawan mi dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Pagparangat mi amay may salang ti kalabanda. Isu adamang Damian kan mang teban lang ti katwak. Hagan anad kayo nga rod anak ko. Uwan tatang. Iti asidag ti bilya, ipangurayan ni kadakwada. Tapno saan da nga agatap ada tayo at trabahado ti kalabanda. Karaok ti kawitan. Anyang rati orasan.
Nasakit ti ulok. Basit lang ba't tinainom ko grabe? Anyata ti oras na ya. Nigabat. Kasarsarita na nagiti tao. Nakaturog akit din. Sana natuloy ti plano. Bruno, kuno saan ka na makapuot? Kakadwa, siguraduan nyo nga damat lang umdas abala ana itugot nyo. Aya talaga ti plano gamat. Paltu-paltugan tayo ti kabalbalayan. Wano serken tayo dagiti tao karag ti balbalay da. Palto-paltugan nyo dagiti balbalay da. Matay ti matay. Ngem kayat ko nga idatagyo si bibiyag na Esmeralda. Oray patayin yon nila kay Emiliano. Siyak ti mang kemag kani Esmeralda. Sana si ka, Bruno? Nigabat. Wan senyorito, siya akong timakam mo kin Esmeralda. Makiin na akin gabat. Paglibasa kita. Nga masapul nga manugod da ang makikapun kalyak. Nagligsayan ti bulan itay makadanon kami kadabanong tamyan ken manong teban iti nagpwistuan mi. Katkas nagtutulagan mi. Saan kami nga kikidtan nga paputok. Siyak mo na. Kat sumarunom to ni manong tamyan. Maudi ni manong teban. Pagparangan mi amay may sa laeng ti kalabanda. Ati laeng kabalyero ti kalabanda. Tanapik ti kabalyo. Pinmod no tinagparik na kanyak. Uunan pain at talaga ni Senyorito Brandon. Sige! Patakan niyo tagpatay! Magagaran ako na pumatay! Boses ni Manong Bruno. Maisamat ti Chay. Makita lang talaga patay kon. Saan ka nga patay-patay? Kapat! Patagad! Tanda din ang kabatok. Gasang-gasa na no asino ti matay kada kayo. Tinaskan. Malaptan mi ti panggap na. Kakadwa, dumsaag kayo kada kiti kabalyo yo. Kumlab kayo iti daga. Ayop kayo. Da kayo tirumbang amatay. May sa ti kabusor tayo kakadwa. Tilakid di kabalyero. Aglipasan. Takrot. Matay kalungko. Dana pag ti kabalyo. Agsuble. Agsagana kayo kakadwa. Oops! Tandani ako na. Pagpungpungtutan na si kakabalyero. Sikat ti pataya ka. Bruno, saan ka agsayang iti bala? Da kayo na duma. Agturong kayo ni iti kabalbalayan. Siya kundi makamoy iti kabalyero. Apay asim makikay iti kabalyom. Napaggat ti pampanunutam. Saan nakalap dan gabat? Ano pag ti kabalyero? Saanan anang italtalat ni Bruno? Pinaadipan na itigura na. Makaamo na may sagmag. Kakadwa, kumlab kayo lang. Urayan tayo at kabalyero ti mangdarop kada tayo. Kasbilin ni Senyorito Brandon. Kumagan tayo ti kabalyero as ibibiyag. Angat na sigla ti kabalyero, abaw! Agmay-may salang ti kabalyero. Saan tayo nga agpaatiw kin ko ana? Asino nga takata manong damyan kan manong teban kan papaputok kadakwada. Matikaw lakit ti dagiti pasurot na Senyorito Brandon. Kasla dagturong dito na nakakabalyaw. Dandanin ang lawag. Masirayak ti tao na kasakay. Namjak may lasin. Amo kong karamidag. Titali. Siluwak dita. Sige. Masidag ka, pay. Sige, pay. Itan. Sumarday ka kabalyo. Ditan. Natinagan iti dagati loko. Agurayak iti sumaruno mapasamak. Nablunga ta. Sinilwak kat natinag iti kabalyo na. Ad talaki ding agpungtot itan ni Senyorito Brandon.
Nung maamo na tayo taan na pasamak iti kadwa na. Yan ganti mapaspasamak ka na Esmeralda. Sapay kumatawan ti may sagmak kadakwata, kadadamian kantiban. Nasaysaya at pahinod na mirisang kadagdi pasurot ni Senyorito Brandon. Ay, Emiliano. Anya ka dit oras ay. Aglawag pa'y laang. Madurog ka pa'y. Kita ang dagiti kapurukan tayo. Nakaidada pa'y laang. Kat na Esmeralda. Apay nga awan dito'y abay ta. Napanbi ti gibalay. Nangalay ti bagas. Kirugan. Agsasao ka kada iti agpay so Emiliano. Ituloy mo ti maturog kunak. Adlaw ka. Liklikli ka masumbatan dagiti sa lutsud ko. Apay, ada ka di manan ilimlimod mo kanya. Talaga gasto yan ti biyag tayo. Kasinsinniblok tayo kadagiti kabosor. Sana mabaling at namatay ka na tayo. Isuda ti rumbang namatay. Ayat ay takamanan, Emiliano. Sang kang agsangit, Susana? Kasanaw, malapdak ti panagsagit ka. Dik malikli ka na panunutan. Nga mga nuadada ka sa mapasama ka ni Esmeralda. Kano maduktalan ni Senyorito Brandon ti kaada tayo dito'y. Mul-muling lang nyo. Sumakay kayo ka lang iti kabalyo nyo. Kat rumat tayo iti kabalbalayan. Anay ko, anay. Nablukan samatan iti panakatnag mo iti kabalyo, Bruno. Torko! Karyas! Tulungan nyo ni Bruno ang makasakay iti kabalyo na. Pagpungpung tutanak ti kabalyero. Talaga na siglat ti kabalyero. Sinilwan na ka iti tali. Kat na naptuog ka. Pagibalsak lagi ti trabahador. Karyas, Turko! Anyat mul-muling lingan nyo. Tulungan da kagsakay ti kabalyo. Karyas! Iya si Dagyo ti kabalyo iti dayta akayo. Akumpatan ni Bruno tapno ti marigatan. Saan? Buntong kayo. Agaluwad na ti trabahador. Isuda ti pagibalsak. Ha? Ti kabalyero! Tumaruban! Bruno! Kumlab ka! Naiwak-wak ti imo ko iti kayo nagkaputak. Nabagsol ko man ti imak. Saan? Matay ka loko. Oy, saan kayo ngagmulaglang? Paltungan nyo ti kabalyero. Nakadayon ti kabalyero. Saan kayo ngagsayang iti bala kakadwa? Ti punyal ana itugkal iti kayo. Awanan. Napananan. Saan asika ti sinilwan ti kabalyero? No dikat ti punyal. Anya? Oh, Jack Maklo na nasigsiglat ti kabalyero, Jack. Intayan! Ituloy tayo ti mangrout iti kabalyero. Ada ka di pa'y nabati abalayo kakadwa? Ay, basitan. Sana mabalin na ito. Da kayo talo dita. Agsubli kayo ti bilya. Mangala kayo tinay na bala. Agungot lakit din ni Senyorito Brandon. No maamuan na tinapasamak. Mabutan ka. Ijay nga ro rancho ti pangalan nyo ti bala. Darasin nyo. Ijay tulangan kabalbalayan ti pagkikitaan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh! Nagistayanan ni Bruno. Nusan ko maanabalaagan ni Manong Kabat. Ang mga noy ti baro kong natin nakaiwakwakan ti mo ko. Rumpun lang ang matay. Sumaruno ni Manong Kabat. Takas na amin. Uray ni Manong Kabat tinang sursuro kanyak. Masapol na matay. Aglawag kaya man. Madamdamalang. Lumkakan ti init. Kumusta nga tanda tatang kananang? Subyak itan. Amuda manong damyan ti sumaruno nga ramidan ta. Ngamjak mabalin na baybayan ita. Ang mga nakasubli damot ta ni Jepalay. Nalawagan. Madamdamapay.
Sumingi singan tinid. Ngam aging gaita. San pa yan nakasubli na Esmeralda. Kanya nga tanti na pasamak kadakwada. Emiliano, itay pa'y laang anak kaawid tayo. Ang mawa mo ni Esmeralda. Susana. Apay, napanan na. At dalakit di ilimlimod nyo kanyak. Amangan no at dadakasan na pasama kiti anak. Awan. San ka unay madanagan? Kabaulan na sa lakniban ti bagina. Kasadwadyak madanagan. Itay pa'y parbangon nga awan ti anak ta. Ibagak keng karetoy. Nusan da nagtignay kadadamian kentiban. Amang ano awan kuman tisang patan tayo, abalay tayo. Anya di kaya't mo asawa ni Tidayta. Kasanaw no na isagmak ti anak ta. Dahito yan ti pinatimplayo a kapeyo, senyorita. Hindi sumlatan iti lamisita. Panawan dakmut ladakos. Saan ka di pa yan nakasubli na baon ko ngayon dalawang dagabat kan Bruno, anang raot iti kabalbalayan? Awan da pa'y. Anya nga oras sa pimanaw da? Yak na putan mo ma. Ngim parbangon timbilin kong ipapanaw da. Ngumawan da pa'y. Bigatan! Abangan nun na tayo da ba amin na? Ya, pardasan nyo pa'y tagpataray kakadwa. Nas ka na makadanon tayo ni kabalbalayan. Kahit kunti pumatay. Kasla isumat ng ti Pangulo Mingagman Mandar. Nung pabuskuyak lang. Agtan na ka, kabalyo. Awaran ba hindi ta, kabalyero? Hoy, si ka, kabalyero. Agparang katagpin na tayo ta. Makadlawak kakadwa. Lapdan na tayo ti kabalyero ang makadanon iti kabalbalayan. Sana tayo ta, kabalyero, ti makalapad. Tapno may patungpal tayo ti bilin ni Doña Margarita. Tanda niya akon. Agtal na ka, kabalyo. Kakadwa, pasaksakan niyo ti kabalyero. Patayin tayo. Bruno! Kakadwa! Ang mga numaibusan tayo iti bala! Sana tayo ta, kabalyero, ti makalapad ka na tayo. Sige, kakadwa! Tira! So ano da amaming kang nagpapaputok? Ngam uray anyat ar-aramidin da. Saan da makadano na di kabalbalayan? Simublat ni Manong Damian ang makirangangat. Sumublat tumat ni Manong Tebanin ton madamdama. Ngam, impiling ko. Nga aginot dalangit ipala. Ay, unkayam. Dagitay talo akakadwa ni Manong Kabat. Abi na unti Bruno ang mga laitibala ijay rancho. Masapol ang maagaw mi dagitay ngarmas. Kasalitak ni Manong Damian. Kastamat ni Manong Teban. Wan, agawon mi dagitay ngarmas. Tangna ka, kabalyo. Takrot ka, kabalyero. Apayasan ka parang kanyak. Dahito yan tikon. Anya pa iti isarang tayo iti kabalyero. Naawanan tayo iti bala. Nasiglat pa iti kabalyero nga agusar iti punyal. Sana. Awan ti sabali a pagpilyan tayo. Agsanod tayo. Agsubli tayo ni Jubilia. Tapna niya. Dusan na tayo lakit din ni Doña Margarita. Naibusan tayo ti bala. Asan tayo anay patungpal ti bilin na. Awaran bain na dya, kabalyero. Kakadwa! Agsubli tayo ni Jubilia. Ad-adda nga agpungtot ni Doña Margarita no saan da maamuan kini Senyorito Brandon tinapasama. Ay, ang mga no ni Senyorito Brandon pa iti mangpaldog kada tayo. Nya, panawandak. Makaamu ka nagbati ka, Bruno. San ka di akayat mo ang mabalas ti kabalyero? Uray, tadwa ti punyal mo. Kakadwa, mapantayon! Madanan na una yun, Emiliano. Nangaton jay init nga mawampay ni Esmeralda. Ang mga nadamatan da ka sa napasamat kan kuana.
Anyagat ang tinapasamak na. Ano dararamidam ngay? Saan ka ka di nga agtignay amang sapol iti anak mo? Sige, agbati kang haron di balay. Ure nagapsutak pa ilaang. Inak makisarita ka dagiti kadwak amang sapol kin Esmeralda. San kan ngagsangit, Susana? Ay, di nagmalabdan gagsangit, Emiliano. Kaputa matayak no maisagmak ni Esmeralda. Sana mabalin. Nadadakas ang mapasamak kin kuana, Susana. Danapik ti kabalyo kakadwa. Dito yung laki iti pagnanda. Iso dalaki din dagit na panangala iti bala iti ratso. No talo dalaan. Kabaulan tayo da. Sasagay sa tayo. Liklikan tayo lang ti agaramat iti paltog. Isagana yo dagiti punyal ken taltali. Tano mabalin. Saan tayo apatayan ni da? Asidigdan. Agsagana tayo kakadwa. Tindahan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon nga indaluan dagabat ken Bruno. Ay, anya nga ta tinapasamak. Papanampay lang Bruno. Agdiretso da ni Tibilya. Duhata mang ilawlawag kini Doña Margarita tinapasamak. Sigalat ang kimapan. Rada dosan na ta. Siga din na ginilalay nga nagidaulo kada tayo. Takalpasan na. Mabutang ka. Ay, anya nga ta talaga tinapasamak. Ang nagaya mati kabalyero ti takrot Bruno. Nataktakrot ka bay. Ano ti kuram? Ay, ang kinarit ng samot saan. Nakatado kayo. Idinto tagmay-may salaan da niya kabalyero. Nasikap, senyorito. Saan na kaya't agpakita kada kami? Gapo iti panangtambang na kada kami. Saan kami ang nakadanon iti kabalbalayan? Naibusan kami pa iti bala. Tonto! Anya ti bagbagam! Agpapada kayo nga inutil! Ay, senyora, imbagak kada iti kakadwak nga aginot kami iti bala. Hanggang impapilit ni Bruno ang makirin napok kami iti kabalyero. Manmanumot ti agpaputok. Kat, apay ng palubos mo gabat. Agore ka, apay asan mo kadwa ni Bruno agpalawag. Dusak jawanan bayan. Mama, Ay, siya akong ti makamukang kuana. manad! Agin lalaing tilo ko. Isupay ka din to unag kapatay. Makapungtot ni Senyorito Brandon nga turong dito ayan ko. Impasuburak lakit ni gabat. Ti ayok. Nudusanak ni Senyorito. Pagikarwag. Makigasang-gasat ako nukas pangarigan. Patayag na Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Naging tutulad ka anak kininapok kini kabalyero Bruno. Ngam anya ti ginanapyo. Sanyo anaparmak. Agmay-may sa. Nibusan kayo pa iti bala. Takrot gayam na diyang estranghero, Senyorito. Sinikapan na kami. Sanyo ani patong paltibilin ni mama kada kayo. Sana yung palubos ni Kabalyero ang makadanon kami ti kabalbalayan, Senyorito. Gaputa inutil ka. Apay asyak ti babalawan niyo. Nigabat ti Pangulo mi. Ngam sikati naging lalaing ang nakipinatapok iti kabalyero. Sagpabasol ka! Kaya't mo tapatayin kalangan! Teka! Nya! Saan, Senyorito? Saan? Napunuan akong king kabrono. Maminsan pa'y nagbidot ka. Ibitay ka iti matang dagiti kakadwam. Salpag ka! Pinarusukan nak ni Senyorito Brandon na. Naranggas kayo na kanya. Tsak ipalubos sa bitayan da. Makigasang gasat ha. Patayin kayo kani Doña Margarita. Kat agaw kada kayo ti asyenda kan ti rancho. Agyaban nakta nakasamput ka na anak ko. Kung naklakit din noon yan, tinapasamakan ka. Manangasin niya po Diyos, nana. Tarabayan na tayo, amero ruman. Nagapgapwap ka day.
Parbangon pa'y laang itay mapuutak nga awan kan iti idami kang nitatang mo. Nanang, numabalin. Santa ko may napagsalitaan day ta. Diyak kaya tamatantanagan kayo latan. Anak ko, no pa nagibalis tiga po na ama puhukaw ka. Ay, sana pagayatan tinamarswa, pumatay ka. Yung karbangan tayo nga ilaban ti kalintagan tayo. Dakas ti pumatay anak ko. Mortal, abasol day ta iti Diyos. Saan kayo amatanagan? Saan pa'y anuman saan kidakulap ko, iti dara. Malaksit laang, enton mapilitan na. Paingin, si kandak na naparang. Nakita ti panang parusok ni Senyorito Brandon kan ka. Na nagkintayagap itay pinaturungan na ka iti paltog. Anya nga min tinapasamak. Saan kayo makibiyang? Ang mga makaraman kayo kanya. Bruno, bakit dayta? Saan ka nga agdangran iti awan gaway na? May saka pa eh. No saan na ko mga impulong ka ni Senyorito? Saan na ko madinangran? Saan ta nga agkabusor? Ti pagsaritaan ta, no kasano ang maparmak tayo ti kabalyero? Saan na nga ipalubos ang makastrek tayo iti kabalbalayan? Anya, kinasyam kit din da dya tonto, Brandon. No siyak tinangdo sa kenkwana, impaturay ko kumaan na awanan ni tipuot. San ko lang nga bukawan ti pot ni Bruno, mama. Ibitin ko iti matang dagiti kakadbana. Kat kasano nga rodan no saan nga ipalubos ti kabalyero abakastrat dagiti pasurot mo iti kabalbalayan. Saan nga iti agnanayon ang mabambantayan na ida, mama. At tapay la kahit ko nga si Kaswan. Sakbay asang wag na iya kabalyero. Kan dagiti trabador. Kasaritak ni gabat inton madamdama. Nakasamsam kayo manggaya mo ni Tibala. Nangilimbangan nyo, Esmeralda. Impaknik pa'y lahan, tatang. Sana mabalin ang makita ni nanang. Agbutang lakit di manan lumamuan na. Numaduktalan ni Brandon, tipan nakasamsam dagiti bala. Ken tipan nakatay dagiti talo ang pasorod na sigurado ng agbungdot. Saan may pinatay ida, tatang? Tilaan may satyad na sugat na. Kat agpapadadaan na awanan iti puot. Ti kabalyero rakit di ti pabasulan da. Anya jay ko na, Esmeralda. Inana. Ni Susana, nangig na tinagsaritaan ta. Nanang? Isumulagayam nakabaybayag ka nagpukaw, Esmeralda. Nagsamsam kayo manon iti armas. Kasanog numaamuan da ito ni Senyorito Brandon, ha? Nanang. Dahil lang kinumbang nga mapasamak, Susana. Panawanin alabanan tayo dagiti narangkas nga sindero. Panawanin nga agpatinggati kinadagas na. Saan kayo kadipay laeng nga agnakam itinapasamak kada kayo kanitatang mo, Esmeralda? Gistayan kayo natay. Dungag kayo, nanang. Awan tirumbang apagbot nga nyo. Ti amo dagiti pasurot ti Senyorito Brandon nga indaulwan da manong kabat kan manong Bruno. Kat ti kabalyero ti nakalaban da. Ulitek manin nga ibagaking ka, Susana. Saan nga iti agnanayon? Kat agpaadipin tayo kadakwada kastamatan iti butan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Himo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madamdamala ang gabat. Mapantayon. Ibatim ni Bruno de Tevilla. Nirado ti may isang alaon akadwa tayo. Ang mapan iti inumahan nila kay Emiliano. Niradong agpaiso. Saan da pa'y nagsubli kadagiti dua kadwa na anangala iti bala iti rancho? Hindi ko naman. Apay nga itawangan ibagam da ita. Kwa, pakawanan da ko Senyorito. Itala nga malagip ko. Rumbon ko mga dadaitan. Ayabam ni Bruno. Doa kayo amapan mang sapol kadagiti taluan ang ngala iti armas kan bala.
Sige, senyorito. Itamat lang. Saan kayong nagbaybayag? Urayan kayo! Awan mo't ni Bruno itinagturugan na. Napanan na nga ta. Papan ko amat maturok, tapadak ano puyatan. Kasyada sapsapulam gabat. Kuha na barang. Ni Bruno, saan nyo laan nakita? Diyak nakita. Ngam nangag ko titimag na. Ama kisarsarita kadagiti agbambantay iti ruangan. Amang ano sinikapan na dagiti gwardya kat nagliba sa pimanaw. Kagura na launa iti kabalyero. Kat kayat na nga ano pan. Anya na tayo pagbagam gabat. Kapay ko mga glibas Umay ka, Bruno. Saan pa'y nakasubli dagiti talo nga imbaon mo anangala iti bala iti rancho? Anya, amangan no nasagang dati kabalyero kat pinatay na ilan. Nagsayadan. Adumanin dagitjay ana inayon abala maaramat may amakiranget kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Naimpagpanalagip ko asa naben mi dagiti napanagala iti armas iti rancho. Aging kat kabailan mi. Pagparangan mi at ti kabalyero ti karangranget da. Makigtutulaan ni Senyorito Brandon. Paspasan pa'y tagpataray, Bruno! Apay kaslag pada kayo ti kabalyong nga takapsot! Loko, nagato ti sabali amaya ba makaduam amang sapul kadagidya talo. Siyak pa'y tinapilin. Dahita tibilin ni Senyorito Brandon! Natulnog ka unay. Hindi mo lang pagandaran ti utik mo. Agugam kit ti kabalyong! At danto pa'y papanan ni itong madamdama. Mabitan! Kaslad na idasa iti dayja banda. Iti dayja banda! Ipagturungan tayo! Hey! Talo kinakadasay. Dagito'y lakip ni dagiti binaon ko ang mga iti bala. Anya ti kunam gabat. Nasamsam dagiti balang inaladarado iti rancho. Di ako ng banya kabalyero. San pa'y nasarakan dagiti muna sinamsamda? Sa ita? Nibro na ina! Dagiti dwala ang tinakasarita mi, Senyorito. Awan pa'y puot ni Rado. Gapoy iti sugat na agapuanan iti punyal. Nasaysayat ko makapay ano tayo. Yak kasapulan ti taong inutil. Kat nibro na. Nagbati iti baba, Senyorito. Kasarsarita na dakaryas kantor ko. Apay asan mong inayaman? Basol na tinapasamak. Nanabarang! At daga ka di iti kusina. Wan senyorita! Madama at nagdaldalaos. Itimplaan kayo kadi iti kapiyaw. Hanya kape! Ipirak akong tupay di tarupam. Ay pam ni Bruno, dalasam! Ay uwan, senyorita! Apay, Brandon. Anyat pagpupungtutan. Anyat na pasamak. Isumot lagayam asa na nakasubli dagiti binaon ni Bruno ang mangalay ti bala igiranso. Tinambangan ida ti kabalyero. Kat nasamsampay dagiti bala. Ania! Apay niya nasit gandak na nabarang. Anya di bagayo kanyak. Ken apaya kasta tilangayo. Ay na, dandani gaya menatay ni Rado. Kaputi parang tambag ti kabalyero kadakwada. Nasamsam ka no dagiti balang ay naalada iti rantyaw. Kahit Kasta unay apong tutmanin ni Senyorito Brandon. Kaya't nakakano akasarita. apay-pay lang. Katadamat ni gabat iti nga to. Siga kano ti kaya't na akasarita. Baasol mo kano tinapasamak. Anya, Talaga si kati aking basol iti napasamak, Bruno. No di mo ko mga impapilit kadarado ang mangala iti bala iti rancho. Saan ko mapasamak da ito eh? sigurado adusanak manan ni senyorita. No saan ka amapan asi tatalugod, Bruno? Bagkatan ka kano? Balagan ka. Saan kayong agri-ray? Agsubli kayo ni iti Villana na barang. Siya akong timakamok ni Bruno. Mapan kayo!
Saan kayo pala mapaniti uma? Ang mga nagsubli dyan ni Senyorito Brandon kanda kiti pasurot na. Kat ang mga nanya pa iti mapasamak kada kayo. Saan nga iti umati babanak? Kasapulan nagtrabaho ak manen, iti kaunasan. Ngam tatang. Kasapulan nagtrabaho ak, tapno at napagbiag tayo. Saan da tayo ang mapawilan nagtrabaho? Emiliano, kasanon no ijay da kaadangran. Diyak kumakayat a panunutan lakay. Hanggang kasanon, numasang patandakan to ang may sa abangkay. Sana ka matay suswana. Dagijay ang managdakdakas ti rumbang amaungaw. Ngam tatang, kabaalan nyo ka din diag trabaho. Nakapsot pala talang ayo. Ikarigatak. Agdalusak winwag ga ikaklaan. Nadamag tinaga na nagtudoy tinapigsa hindi namin sa arabi. Ngam naladaw ti pa nagtrabaho yo iti kaunasan tatang. Inton bigat na kuman. Emiliano, agpaigawid ka kuma. Amang nga nuuman anap lang nga raw. No saan ka kumaan naging lalaing? Saan kumaan na pasamak na ito'y Bruno? Pinarusukan dakman ni senyorito. Gunggulam! Uray pakat patayin ka? Ha? Tatisan kong ipalubos. Idinawanan kayo ti bala. Nagsubli kay kuman dito bilya. Ngam naging lalaing ka na kinagaw kinigabat anang idaulo ka dagiti kakadwayo. Ngam inutil ka madlagayon. Salbag ka. Brandon! Patayin ka na kuman. Anya manin data. Mapan kayon kinigabat iti papanan nyo, Brandon. Diyak ti makamo kini Bruno. Senyora, pangasiw. Saan da kumalatiguan? Makamu kayo nga rodan. Iti data Bruno mama. Ure ibitin nyo no. Shoot kayo tiyo. Wan! Sexy pina. Ha! Saan ka napakairan dan Bruno? Isunga! Oh! Ha! Awan pagnaknak ma, Bruno. Si kakit din tiga po na may sagbak na gitsit pa, oh! Oh! Ha! Ha! Hay, Patayak sa... Gungguna! Dakkel ti atap ko. Ngay ti daytoy akakaykaywan tinakailimbangan dagiti armas ken bala gabat. Iso nagpaitugot kada kayo iti barita ken pala. Hala! Rugyan yung tagkali. Aldawan ngem dakkel ti magapuanan nyo aging gay tagsipngat. Senyorito, ijay bilyapay la kumangay bagak kada kayo daytoy. Amangan nun na aramatan ti kabalyero dagiti armas ken bala. Unya di kuram. Hoy! Saan kayong magbulang? Kares! Terko! Dakay tagkali! Manipot itay parbangon, aging gay ti isisingising ti init. Anak kiranget ti kabalyero kada kami, senyorito. Ado abala tinausar. Oh, datayo tinaibusan ni ti bala. Ngam ti kabalyero. Agmay-may salaan. Day tati ipagarupyo, senyorito. Saan ka na makatagarita pudno ti kinunak sanggay? Nagusar pa iti punyal kentali. Senyorito, tumulong ak ngagkali. Sa nga polo ti agkali. Ket kabalan na rin agabat. Tulungan nak amang wanawan iti kaldaan ana gumaan nila ka Emiliano. Kalpasan ti pan nakaparparigat na, senyorito Brandon. Naturadlangan no ituloy na pailaan. No kas pagarigan tamakitam. Palto ka madakos. Wan, senyorito. Oh, kasaritak to ni mamano niya ti pamayan mi iti dayta akalidan. Kaniti daytoy akakaykaywan. Nalawlawa man ti kaunasan. Numamulan iti kaladan kalpasan na magaikan, senyorito. Talaga nalawa ti paset ya singda na baybayan. Kas kuma iti dayta akaturut-turudan. Esmeralda, naggapam ka de. Naimbag ta sa nanadlaw ni nanag mo, di pa panaw mo. Napan ko kinasarita da manong damyan tatang. Anya ti sumarunongan dagyo. Imbagak nga gulimag kami pailaan. Igaan dati ang trabaho iti kaunasan. Uray, tawan pulos panagatap ni Senyorito Brandon kadagiti trabahador. Kaya mo dagiti pasurot na. Kat di kabalyero, tinakalaban na. Wen,
Kat masapol ngagtali na day ta akapanunutan nunong atap da tatang. Wen kayam, ada imbaga ni ambot ka na kami. Nakita na kanoda Senyorito Brandon, kanti sumagmamano ak pasurot na nagpadaya. Limabas na ka dito'y kabalbalayan. Iti kanudalan ngagturong iti kaunasan tinagnaanda. Kat atapag, nga iti kaludaan apang tudyo nga inuma, ti papananda. Iawanan bain. Tatang. Agum da. Tatang, agkalma kayo pailaan. Rumwarak. Paliiwak no anya ti panggapda. Di kay matanakan, tatang. Amok ter aramida. Lukot lagi ti sugat ko. Naranggas laonay nito niya Margarita. Kunak no kalimusan ako na. Day tatidak kalamindot na niya bakit. Patayag idakan Senyorito Brandon. Sabi no day kayan ka. Nakariig kagayaman, Brunaw. Nakapuot ko na yaw. Sa dino day kayan ka, nanaparang. Saan mo pa yan amalasin da ito'y pagturturugam? Awan puot mo abinagkat da kadagiti kakadwam nga inyag dito'y pagturturugam. Anyaman nga minan ti inaramid mo. Alaywan na man. Amang ano pagpungtutan kayo. Inyigan ka iti pagkaldom tatno mapasublim ti pigsam. Sa nakatangtangsit ka kanyak. Iti suyulatan. Kanagtuintan madamdama. Talagang naut-ut na iti sugat ko. Talagang nga iti inuman ni tatang tinagturungan da Senyorito Brandon. Anya nga tati ramidan tayo chay. Agumandan ti tinawid ni tatang. Iti day di apong naalakay. Amu ko ang ti ramidak. Makigtut dalakit di. May saka madanatanggan di ulo na gabat. Imbaga kitayan na may amon dagiti kakadwam ngagkali. Senyorito, naunugan da ito yung abot iti nagbatan ti dwa adadakkel abato. Natangken ti daga. At dapay na iaon mi adadakkel abato. Dakay dita. Ay, awan tinagkita may armas kan bala, Senyorito. Sa dino nga ron din nakailimbangan dagiti armas kan bala. Ada dimteng anak kakabalyo, Senyorito. Ti kabalyero. Ti kabalyero. Ay, wag ka ba? Patayin tayo. Salbag kayo. At nakadimbilin ko kada kayo paltugan nyo ti kabalyero. Senyorito, dandani kayon. Ti kabalyero, aglibasan. Katanya teraramidim kabat. Agsakay ka ni ti kabalyom. Kabatem ti kabalyero. Dayo. Ituloy yung tanaramidin nyo. Di ako di palubos sa makalibas ti kabalyero. Masapul ang magmi. Dagiti kaunan bain. Tinaltugan takatakos dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Yung paglakit pinta sa antak ka na puntaan. Kapwida. Ada bang kamkamat kanyak? Paspasam jag taraya kalo. Masapol ang may tarenta dagiti bang kamkamat ka data. Dua damat lakit diraan. Asino nga ta dagita? Kabalyero! Saan na kabalibasan? Sangkun na! Ni Senyorito Brandon, tiunan pa in. Dakas tayo tatao. Matay ka! Kabas! Siya ti makabugin pa na! Masapo na magpasibibiyag! Lukas ta, saan nakapakambag asibibiyag? Amo kong tiramidag. Tikawag day tatao! Sa dito tinapanan ni Esmeralda, lakay. Hawa mo iti kwarto na. Nadlawan ni Susana tikawan ni Esmeralda. Oh, Emiliano, pagdamdamagan ka. Apay ka di adi naksungbatan. Imbakada na iday. Ama pa ni ti balay daambot. Aging kaitakan sampai mo na nakasuble. Ay, di ka agulbot. Karuba tayo laang daambaw. Ang gumapay ngay.
Ngawa mo ti kabalyo na. Susana. Si kaalaklakayan adi na kumamot pagdandanagay. Nagbilit apimbanaw. Iyak ka mo, no sa dino ti papanan na. Napalabas ka no ni ambot na Senyorito Brandon kat sinurot na ida. Anya? Ay, apaw, anya lakit din na yan, Esmeralda. Anya ka din ti mapampanunod jay anak talakay. Ay, napaw, agsuban sa amatan kan patay. Napgas na iti sugat ko. Naranggas na unay ni Dunya Margarita. Nandiyan tumot ngamin arado. Inutil. Anya nga tanong uluyak langan tiloko. Di pa lang arod napatay ti kabalyero ina. Impalubos na kit din ang maagaw ti kabalyero nagiti bala ngayon nalada iti rancho. Nagsagdandama ng gabat kan Senyorito Brandon. Inlikaw ko lang ida. Kat dito'y matan kalidaan apang tid ni tatang nga inuma tinagtungpalan ni. Saan ka makalibas itang kabalyero? Doy takibidot mo. Kita man no niya ti ramidan dayt. Senyorito Brandon. Senyorito Brandon, ingato na dagiti ima na. At dayta, impurwak na ti armas na. Dahil tatidagkal na bitot mo, kabalyero. Takrot ka gayam. Senyorito, aday sinsinyas na. Kaya't nang sang agrangat kayo. Ha? Anya? Naglaw ko nakitot. Kita man ti kinatured mo. Nung maitured mo, ti makirangat kanya kiti tinakyagan. Sika tinangkarit kanyak nga grangit na kabalyero. Natured ka Iso apa gustong ka? Ambom ka din, niya ti mapasamak keng kano abakan ka? Ato pila sa siya akong ti namang darko ko. Aging ka kadilang dito ti kabalam. Yakmat? Nalain ka aglisya. Day talang ti kabalam. Yakmat? Nalain ka aglisya. Day tamot lagay ti paglaing nga maglisi. Kunak man nun nalain ka. Napagastakin ka naman at akyag ko napaltugan. Naimbag, tadagplis lang ti sugat ko. Ayop ka, kabalyero! Ni Senyorito Brandon, kakaasi agoy-goyodan ti kabalyero. Hoy! Anya ti pagmutalangan nyo! Kamatan nyo ti kabalyero! Isalakan nyo ni Senyorito Brandon! Salbag kayo! Anya ti biling ko kada kayo! Saan kayo agpaputok? Amangan no ni Senyorito Brandon ti mapaltukan nyo! Tagnak na tinanggap po iti pan nakapugsat ti tali amang guyod ka ni Senyorito Brandon. Talagang asintado ko ti manong kapat Napaltugan na tinakabasbasit at tali. Kasta unay mo ti asog ni Senyorito Brandon. Rugrugi pa ilan dahi tati panagibales ko Senyorito Brandon. Simon tulakit di amalipatan dahi to'y anak ramit kin ka. Unang katibayin ka bata. Napluag sa... Senyorito Brandon, nujak na paltugan ti tali. Amangan noan niya tinapasamak yon. At dapay sugat yo. Di sugat ko ka bata. Nasken amalapdan ti panagsayasay ti dara ti sugat yo. Tapno saan kayo amaadasan iti dara? Nasken amay diretso kayo iti ospital iti ili. No saan kayo kumangay hotel? Saan ko manapasamak kayo? Agtal na kayo, senyorito. Tapno maibadbad ko dahito lupot iti sugat yo. Damgis mo't lakit di. Urasi ka. At nasugat mo gabat. Pinaltugan nakti kabalyero itay arayatin kayo kuma. Damgis lang ti sugat ko.
iti akin kanawan at akyag ko, senyorito. Jaya Caballero. Nakaad-aduda. Saan da kinabailan ti Caballero? Ni Karias matinangida ulo ka dagiti pasurot yun nagsugdi dito'y bilya, senyora. Apay asaan da kinakuyog dagabat ken senyorito Brandon na nagkaaway. May sakapay mo't barang! Panawan na ka. Inkay baga kaniborsyo ngay sagana na tilukan. Tamapan kami di ospital, itamot lang. Ospital? Sige, senyora. Ay pay-payson sa ti Caballero ti pangtana. Kat inunanan ni Brandon. Ay saan? Ang may salaan na Jaya Caballero! Nasugatan ng kayam dagapat kan senyorito Brandon. Napaltugan ni gabat. E din to tanabagkong ni senyorito Brandon. Nasaysayad kumapan no natay. Tapno nilangan doon niya Margarita ti problema. Naiturid mo. Ngayon aramid na ita, anak. Kasadon nun isagmak ka. Kaya't ko kumalaang. Nga amuin. Noon niya ter aramidan da iti kakaykawan tatang. Nagdago sa pinaltugan takdak iti pasurot ni senyorito Brandon. Sa idi naglibasak, kinamatdak. Damanong kabat kan senyorito Brandon tinangkamat kanyak. Kat, indrantam tinagpakamat. Tapno karitam ni Brandon. Kinabalak mat tinakirangat kan kwa na. Babaan ti tinakyagan tatang. Wah. Dinak madlaw ta. Tapulos asa anak nagtagtagari. Kan, kapoy mat gayam iti tinakyagan. Awan bael na kanyak. Gaputan na lisyak ti amin nga danog na. Isukit di ti tinirok. Iso di chay, natumpa. Esmeralda, anak. No saan anapaltugan ni Manong gabat ti tali? Amang ano tukol kuman titulang ni senyorito Brandon. Gaputa pinaringguyod ko babaan ti Kabalyo. Natay kumaitan ni senyorito Brandon. Kat nilaan kumandon niya Margarita ti problema tayo. Nembaglaan. No sana nagatap ni Brandon a babae ti kinaragat na. Jack amo. Ngam, di naksamat minilmira. Rinik na nalaki ti dikitid tanog ko. Kanti pa ng kuktar ko kankwana. Ngaysok nakatumpaan na. Nasiglata ka nakirangat kankwana, tatang. Kat awan nararamidan na. Lupoy matkayam. Adon, tinagbaliwam, Esmeralda. Sigo da may saak lang analupoy, tatang. Ngam gapo ka na kayo. Gaputin sursuryo kanyak. Kantiin surmat idi kanyak ni Manong gabat. Kinabalak nga inaramid takichay. Nagistayan gaya man ni senyorito Brandon na nabarang. Ken uray ni gabat. Kasla ad-adda arim mongsot ti Caballero. Damges kanulaan ti sugat ni gabat. Nakarkaro ti sugat ni senyorito Brandon. Tanabagkong kano ti bakrang na. Pinaguyod kanupay ti Caballero ni senyorito Brandon. No sana napaltugan ni gabat ti tali. Natuktok ko man ti tultulang na. Ay, nakaarugayam ti napasama. Angam, nakaamwam iti dayta Brunaw. Nangag ko nagsasaritaan da karayas kanda dumapaya kinakuyog da. Napandagayam iti kakaykaywan nga asidag iti kalidaan ngay naguman nila kay Emiliano. Ket naranaan ti Caballero ita. Wala nga rudan tinasarakan ng armas kan bala. Kasjay pa tinapasama kadakwada. Naimbatawan na tay kadakwada Bruno. Sige, agsubli akon itibilya. Taamangan no umawag ni Doña Margarita. Anyat ng gapwam anangawat iti kaarit ti Caballero ken ka Brandon. Di mo matkayam kinabailan. Urahin nyo makasang pagta kaya palay sa daktongtan. Uray, tawan mo't nadangran ng internal organs ko, iti pa nakabagkong ko. Ngam, nakababain day jaya na pasamakan ka. Nakita dagiti pasurot mo ti kinaawan baul mo anakilaban. Natumba nakalatan.
Naunan nak lang, mama. Iso binagkong nak. Sana pinaltugan ni Kabat. Naimimbag pa'y kumanig kabat kinakirangat iti kabalyero. Nauray na tayan. Senyora. Oh, di kang reklamo. Di kang mulanglang di tagabat. Apay, impalubos mo kami na nasugkatan ni Brandon. Nasugatan akmat, senyora. Malas lang ti kabalyero tasan nak anapurwan. Iti sumaruno apa nagranit mi. Adula unay ti basol ti kabalyero kanya. Masapul ang makamag-as ti bibiyag. Ken palikatag. Inotak apatayan. Mabalin ko kuman ti rumor dito ospital. Tadamgis lang ti sugat ko. Saan nakapinalubusan ni Doña Margarita? Tabantayak kano ni Senyorito Brandon. Naturad tayo dya kabalyero. Nakaron sa unay tigura na kini Senyorito Brandon. Saan na anapanunot ti mabalin ang mapasamak na? Nakatu kami apasurot ni Senyorito Brandon. Nagtitinulong. Gabat. Siriring kayo gayam, Senyorito. Awan ka di tinadlaw mo iti dayjay a kabalyero. Anya, Senyorito? Nasiglat nga gungkunay. Nasiglat ang makirat. Napigsa ti danog kan kogterna. Day tamo tinadlaw ko iti kabalyero. Nalaing iti tinakyagan. Ura iti pinaltugan. Kan panagusar iti punyal. Kan iti tali, Senyorito. Senyorito. Damok ang makasang ti kabalyero. San ko amaklon ngay napak na kay. Ngam iti sumarano. Abakit ton gabat. Wan, Senyorito. Saan tayon ton apaluspusan pa'y? Syakto ti umuna amang sangukan ko na. Kat nujak kabalan. Saan? Awan ti atraso ti kabalyero king ka. Ngam siya kado ti basol na. May isa ti panang patay na iti daydi pa pa. Sige, Senyorito. Da kayo ti makam mo. Day ta kadilang ti bagayo kanyak. Wan, mabalin ako na panawan. Numatagtikang ka dito eh. Agawid ka ni Jevelia. Mangibaon ka, iti mang sublat king ka. Imbilin ni Doña Margarita, asaan kayo pampanawan, Senyorito? Uray, tarumar kayong ton-inton bigat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, Esmeralda. Kaya't dak apagiliwidan ka ni tatang mo. Gapaw, tasanyo akayat nga agdanag. Nanang, Nanggag ko tinagsaritaan nyo ka ni tatang mo. Esmeralda, apay nga inarabid mo ti kastsay. napilitan na klang, nanang. Gapot ang masapula sa laknibak ti biyak ko. Kasanod, no maamuan ni Senyorito Brandon, asika ti kinarangit na. Saan kiti at ti kabalyero? Nakasagana kita nyaman na mapasamak, nanang. Tapno maamwanda asaan nga nayon kat mabutbuteng datayo. Ngam, kas iti kanayon kung nga ibagbaga kada kayo kan ni Emiliano. Nabilig da, ado ti pasurot da anak ko. Ada pagpatingkan ti kinabilig da, nanang. Maparmat dan tumat laeng. Adda kayat ko adamagan ken ka. Si bibiyag kaday at talaga ti kabalyero. Uno, si kan ti kabalyero. Si bibiyag ka nung pa'y ti kabalyero, nanang. Nakitak nam saan ko ang nasitgan. Ngam tibado na. Tinulat ko laeng. Tapno adayo apagatapandak. Amok asaan laeng asiksika ti agkong kunay.
Ado tinaalo ko yung ni tatang mo akakadwayo. Saan ka day? Wan, nga may salaan ti amuda akinarangit da. Ti amuda Senyorito Brandon. Katilaan kabalyero. Pagpay lang ti sukat ko. Ti ayo pa kabalyero. Itapay lang mapadasak ti masukatan. Ngamsan aray tatijak pakatulukan. Jak intuloy nga imbaga kinig kapat tinadlaw ko iti dayi a kabalyero. Masapol ang mapadag na kakpay. Nupudno tinapaliw ko. Kang runaan. Masapol ang mamak tipudno akin na tao. Tigjay a kabalyero. Saan nakanadlaw nito ni Margarita itay dimteng da ni Borsyo. Manipon iti ospital. Nagigyan na karyas kantor ko. Ada pa'y may sa agwardya kasarsarita na. Asit gakida. Bruno! Papanam! Man nakibiyang kailang unay bakit? Papanak ko makatagdak lang dito nagtibilya. Ang mga noglibas ka man na pumanaw. Ang dabalaag ni Doña Margarita ken ka. Anya? Ang mumata no makapungtot ni Doña Margarita. Narawama ko na dusdusan na. Patayan nakpay ket din, no isot ni kayat na. Tata, nang nagayam ni Nanang dagiti nagsaritahan tayo. Madanagan na unay, itinaramit ko. Oray siya, Esmeralda. Oray tinubay ka na tulad ngagbalin ang maingal aman nakikubad. Diyak kanunuungan tinaramid mo. Napagad. San mo kumaabuk-bukudan tagtignay? Napilitan na klahan, tatang. Gaputa, no jak inaramid tayo chay. Saan daklakit dia sinarda nga na kinamkamat? Ang mga nusyak pa'y dinaisagmak. Nasaya at kuma, nunang liklik ka. Ngamtikin narit mo ni Brandon. Nayago sa klang iti tungtot kon, tatang. At pagpatingkat tayo chay na pasamak. Kanlupod no si bibiyag ti kabalyero. Saan tayo nakasapulan? Burbur siya anak iti kabalyero. Apay asan na akayat tiyag pabigbig. Anya ti pakay na ikan na iti Hacienda Margarita. Ang mga nagibalbalas mo, tatang. Ado dagiti trabahador na papatay. Naranggas nga minday di Don sa Villano. At dapay dagiti nagpukaw adi ambo no anya tinapasamak kadakwada. Isungaad na nakaiturad anang patay ken kuana. Kat ti kabalyero day jay. Amangan mat no anak ti maysa kadagiti napapatay at trabahador. Kat tuntunan na itan ti hostisya. Kinapudnon. Kaya't kukuman ti agawid iji Villa. Nung mapanak kumapay lang iji kabalbalayan. At di maamuan ni Doña Margarita. Wano asino at tao iti Villa. Masapol ang makasaritak ni Esmeralda. At daatap ko kunkwana. Nadlaw ko nga adda kayat nga ibaga ni Senyorito Brandon itay. Jak amo. No agpada kami iti pampanunutan. Jak kayat ti agugat iti sangwanan ti panganan ta ang mga nupumanang ti grasya barang. Amom akagurkurak nga damang buibuya kanyak kabayatan ti panangan ko. Eh, senyora. Inton di kat pala makarwar iti ospital ni Brandon. Ore dito iton palay nga ituloy na ti paimbag. Dayta kumati damagat, senyora. Kunak na niya ti problema barang. Kas tila mabalod ka mang damag iti dayta. Ala, mangan ka kitin. Saan ko amaganas ti mga nawan kasango? Basta, saan nakapagpuktutan? Ay, mga anak nga rodin, senyora. Mabisina ka. Anya nga minti ka po na di ka mga nuwabisin ka. Saan ka matapawilan?
Nga asin, Emiliano. Kasaritam ko man ni Esmeralda. Tasanan nga ulitin ti inaramid na. Nalpas kami na nagsarita nga gama. Awa ng pagdanagam. Nagtulagan mi. Nagpabaaw kami pailaang tapno saan nga gatap ni Brandon. Numabalin la ko ba? Isardeng yon, Emiliano. Susana, at dadakkel na problema. Sigurado ak nga aguman dagiti agina. Titawid ko iti apong ko alakay. Kat anya taramidak. Saan mo na panunutin day chay? Bayamon. Lipat mon. Adon ti kasukat na. Ay, tinasayaan. Santa na pagsaritaan na ita. Ay pang-asim ka day, Emiliano. Denggan na kumamay. Maturog tan. San mo ariribukan ti panunot mo? Kadagita abang banak. Awanan ti problema pa malaksid ka na karyas kentor ko. Anda pa'y may sa agwardya na kadwak. Kitno kayat ko ti rumwari ti Villa. Tawan mangipulong kanya kano Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Nasken amakiinno na ak amanganok iti kabalyero. Tiyat ipalobos sa mapasama kanyak tinakapayan nagabat kan Senyorito Brandon. Nagaro ti pasurot na. Impalobos na amasugatan dayjay a kabalyero. Masapa ka ba rumor kan Borsyo bara? Indak irwar ni Brandon ni hospital. Ay nasayaat no makarwarmat laangan ni Senyorito Brandon, Senyora. Wan gayam, anya ti bagbagada ja Bruno. Awan mag, Senyora. Agsarsarita kami. Ngem awan ti may bagbaga na may panggap kada kayaw. Mabutang kat nga ta. Nabasal na matlaan. Naging lalaig. Nga manyak na pasamak. Agasam ti kaado ti balaan na pukaw. Nasugatan pa'y ni Rado. Naimbag kiti, tasaan agrabi ti pan nakasugat na, Senyora. Naibaglagan takas tagag pa'y sumarang. Sige, inakagnikos. Inkay baga ka ni Borsyo nga urayan lang. Masigurado makabalamon, Brandon? No dautot pa'y tisugat mo. Urag bati ka pa'y lang dito ospital. Ijeton balay nga ituloy ko tagpaimbag ka nagagas, mama. Oray tadamad dagiti agas ngin resita ti doktor. Mabalimot nga umay ti doktor. Wenno sildwan nyo itinapintas. Anders na. Dayta, ti pakaisagsag makam. Nasum ka lang unay iti babae. Mama. Oh, apay, kasla nakiktot ka. Anya ti pakainihikan ti babae ti panak ospital. Diyan ka mo. Nairwar min kini Borsyo dagiti na itugot dito ospital Anasario, Senyorito. Mapantay nga rin, kapat. Kabalan nyo kaditi magna, Senyorito. Nakayaban ni Borsyo tapag tinulungan da kayon nga tibayan. Saan nakapagbalin nga inutil? Anyat mo paspasabakad kan, Brandon. Dahil tati ko nam, akabaalamon. Kapat. At tibayan na. Agyam anak, kapat. Sakbayar mo ka. Aday bilin kuking ka. May panggap ka di iti kabalyero, Senyorito. Saan? Dua kayo kin Borsyo amang itaulo iti magbantay ka dagiti agtrabaho iti kaunasan. Into malam, sakbay nga agawid kayo. Umungam dagiti trabahador. Ibilin mo kadakwata. Ti pananggaik da iti kalidaan aginamgam nila kay Emiliano. Sige, Senyorito. Anya ti aramidak no adday dyan nila kay Emiliano. Makamuka na. Saan na masapula damagan kanyak? Kalbasan ti panangagom nila kay Emiliano iti dayjay apasat ti asyenta. At dapay laturad na kagtrabaho iti kaunasan. Trabahador pa lang iti asinda nila kay Emiliano, mama. Sige, kagapat. Panawan na kami. Sige, Senyorito. Ay.
Naturad launa yan nila kay Emiliano. Kasapulan ngag trabaho tapnod na pagbiyak da mama. Bayan tayo lang na yalakay. Makiktutulangin itaramidak. Apay, anya man ang di papanunod ang maramidan. Manipo din to mikat. Mangibaon ni Gabat iti mangdalos iti daya kalidaan. Kat may santo nila kay Emiliano ang makipagtrabaho. Ditagaan din nalipatak ni imbaga kini Gabat. Saan pa nakapanaw dayay? Marang! Pagsubyab ni Gabat! Nakarwar kayo gayaman ka ni Senyorito Brandon iti ospital, Gabat. Naimbagtas saan na si katinapuruan. Damgis lang ti sugat ko iti takyag. Kas makitang Bruno. Akat sika, kumusta kan? Naut-ut pa lang nagiti sugat ko, agapuanan ti panang latigo ni Doña Margarita kanya. Basol mo mutlaan. No saan ka kung mga naging lalaing? Naimbag ka saan ka pa'y anak kapanaw, Gabat. Apay ka din, Nana Barang. Pagsubsublin na ka ni Senyorito Brandon. At ka nung nalipatan nang ibagakan ka. O sige, Nana Barang. Umaya kon. Pagbalbalinin dak ngawan Sir Servina. Saan dak akaya takasarita da Doña Margarita kan Senyorito Brandon. Pagam sanak nga inutin. Adda ka di bagam kanyak, Susana. Itay pa'y anadlaw ko aboy-buyaam ti panagsukat ko. Lakay, sigurado ka kaday iti kayat mo nga aramidan. Kagurada kada Senyorito Brandon. Gapaw iti pamabasol daken ka. Saanak nga agom. Isuda tinalawag nga agom. Trabahadurak pa'y lang iti asyenda. Kay kasanod no ikatenda ka. Nanang, dahil tati saan ang mabalin? Saan tayo ngay palubos ngay lupit-lupit na tayo latan? Sumuratak ka na kayo, tatang. Saan mo apanawan ni nahalang mo, Esmeralda? Saanak amaan ano ditoy. Ngam no kayat dak aranggasan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nukas pangarigan da kayat da kapatayan. Iya po, dahi ta kumamay ti pampanunutan yaw. Awan ti matay, nanang. Esmeralda. Napakadak ti sasangpetyo manong Gabat. Nalupoy ti bagim. Kasla di nakapapapati ak kabaalam ti makirangat kin ni Senyorito Brandon. Anya ti ibagbagam, manong Gabat. Sika ti kabalyero saan ka di? Anya? Tila sasawan. Kabayatan ti panang buybuyak iti pan nakirangat ti kabalyero kin ni Senyorito Brandon. Nalagip ko daytin panang sursurken ka. Kaari mo idi ti may samot anak ama karnero. Ngam ita. Narungsot kan alipardo iti panagkita ka. Kampunakan titingon niya. Nalupoy ka a babae iti. Sinursuruan ka iti tinakyagan. Ken pinaltugan tapno masalaknibang ti bakim. Ngam nasigsiglat ka pa yan ngam siyak. Katsyak to ti manggipos iti kinadakas mo manong Gabat. Dandanim pa'y pinatay ni Senyorito Brandon. Sika ti kabalyero saan ka di? Saan nga siyak manong Gabriel? Wano, nakpamarang ka lang a kabalyero. Pumanaw kan? Saan nakaliklikan, Esmeralda? Uray ni Senyorito Brandon. Agdwa-dwa, no lalaki wano babae ti kinarangat na. Anya? Balagan ka, Esmeralda. Numaduktalan ni Senyorito Brandon asika tinagpamarang a kabalyero. Dakas lakit di ti aramidan na kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa yung sangsangit kayo manin nanang? Ay na. Ang nervyos kayo sa bayan. Esmeralda, ya. Kasanod no pumudno ti imbaga ni Gabat.
Maduktalan ni Senyorito Brandon na si Kati Caballero. Saan to ang mapasamak day tananang? Awan pa man ang nagda. Ay, mabuti nga kiti babali na mapasamag anak ko. Siya, ti mo na amatay, sakbay nga dada ka sa mapasamag ka. Kaya't ko kumasurutin ni tatang iti kaunasan. Ngam kasano pa panawan kayo? Danta niya matalimo daw kayo manan iti kasta pa nagnervyos yun. Malagip ko manan ti Caballero. Maburbur tiya anak. Sino ka di atal ka? Diyak pa'y na iturad anay bagakin ni Mama Reto ay. Panagriknak ngamin. Kat kaslasan alalaki ti kinarayot ko. Amangan numaysa ka dagiti babae ang napasaktak. Saan? Diyak maklon amay sala a babae. Tinangatib kanya. Apay ang pinaayabandak, senyora. Anya ti pangibaunan nyo kaniyak. Itala nga malagip ko ni Bruno. Kumusta? Agalan na pailaang dagiti sugat ta, senyora. Malasin pailaang dagiti nagdalanan ti latigo iti bagina. Kat, anya ti kayat mo asawan iti dayta barang? Awan ti kayat ko asawan, senyora. Ang gaputa, nagsaludsod kayo kanya. Mabut-buteng, ti kasta alang ama sumungbat. Isak-sakit mo ka din ni Bruno. Kayat mo, tadusahan ka. Saan, senyora, pang-aasiyaw. Nasakit di masaplitan ti latigo. Awan ti amo kabasol ko kada kayaw. Kaayaban ni Bruno, takayat ko kasarita. Darasem, ang mga nagbali ti panunot ko kat sikat pagpupungtutak. Malagip ko manan di Caballero. Natayagan dagiti mo na anay mula nga unas. Naging mabulandan. Sala ang mapayag nga orayan. Ay, sana mapupuutan di pa naglabas dagiti aldaw. Kasto'y kadilatan di biyag mi. Naka Emiliano, adda kayong naggagaik dito'y kaunasan? Ada ka dirumbang apag sidawa mi tiday tagabat. Trabahadurak pa'y lang itasenda. Kalpasan ti panangagom yo ti kaladaan. Apasat pa'y ti Hacienda Margarita. Saan kong inaguman day jay? Tawid ko iti apong ko alakay. Ilaban mi ti kalintigak. Uray kay papanan, ti pan na kay parukpok ti darak. Esmeralda, apay nga daka dito'y. San nakakadi nakita ni Gabat? Wino dagiti pasurot na. Nalasin ko ani Manong Bursyo ti may sa alinapsak. Akasal sarita itay ni Manong Gabat, tatang. Napagbidutan da ka may sa lalaki. Gapit ti dito akawas ko. Kinasarita na ni Gabat. Nanya ka no ti kadak. Anya ti kayat da asawan? Sandan akayat nagtrabaho kayo dito Hacienda? Niya kambo no anya timbili ni Doña Margarita. Kastamot kin Brandon kadakwada. Nakisindong bata kini Gabat. Asan kong inaguman ti kalidaan ngay numak. Aday iga makatitulo na yadaga. Iso anak kasagana kalumaban. Wen tatang, ilaban tayo ti kalintagan tayo ti dayadaga. Dandanisan kayo na sinurot dito kaunasan. Kasta unay mo't ngamin tinerbyusan ni nanang. Taapay manan. Imay ni Manong Gabat iti balay. Agatap da kanukin si Senyorito Branton. Asyak ti Caballero. Anakarangat ni Senyorito Branton, idi kalman. Aniya. Atapon ni Manong Gabat ang nagpamarangak a Caballero. Dahil ti makita kabidot iti inaramid mo. Kat no mapanagnikan Brandon dahil nga atap na. Kat mamuan na sikat nagpamarang a Caballero dakkel a parikot. Saan ka mambutan iti mabaling nga ibunga tinaramid ko, tatang? Tinapasama ka di kalman. Kat pasat ti panangipanagnak tayo. Akabailan tayo alabanan dagiti naranggas nga asyendero.
Nanabarang na dya. Anya nga tati pagtaltarang kiyawan na. Kasulad na sapulan na. Anda ka butlag ayam dita, Bruno. Siya gayam di sapulan na. Imbaglakit din, tanalpasan ti panagsarita mi kanikildo. Itay pa'y asap-sapulan na ka ni Senyora. Matagtakan nga tan nga agur-uray kan ka. Inka iti ayan na. Apay ka no? Diyan ka mo. Di mo pa'y kayat nakaakasarita ni Senyora. Umay kaya nga rin. Agkuyog tayo asumra kiti bilya. Mapankalatan. Ada pa'y aramidag iti likod ti bilya. Iti kinabayag ko anang sapsapol ken ka. Makaungat laki di day jayan. Ijak kaya ti may ramraman. Mabuteng kayo man launa yan. Sige. Diyak ipalubo sa dusan nak. Nakasagana ako ni kanyaman ang mapasamak. Ang lablabesan ni Doña Margarita iti panang dos-dosa na kanyak. Rumbeng amatayan. Itay pa'y apinaayaban ka ken ni Barang. Ayan ka di day bakit? Diyak mat nakikita ni Nana Barang. Ang mga nung nalipatan natin bilin nyo itay. Ang kapungata, taanda pinaramid ni Tarokken ko senyora. Agsasaw ka ka di iti podno. Ang kapungata, mabutang ang dosaan nyo. Saan na kaya ti sinmurot kanya? Madamaak ngamin na makipagbambantay itay itiruangan. Sigurado am laang nga podno ti bagbagang Bruno. Tano maduk talak agparparbo ken agpadpadakes ka. Ammo no kasanot ti panagpungtot ko. Anya ka ti bagayo, senyora. Uray masyaktag sa o Bruno. Saan ko malipatan tinaramid mo? Nembag kuma no sikati na tayo. Nang ko titimak ni Bruno akin nasari tayo. Anya man ang tinaramid na? Pinaayabak ka ni Barang. Natiktika nakit din na ng ururay kan kuada. Diyak lang mo, napudno nagitim pambar na. Tuso at talaga dita, Bruno. Kasarita kinton madamdama. Kumustan, jay sugat mo, Brandon? Nodot pa'y. Ngam ad-adda amadukotana. No nakapupukaklatan iti kwarto kay. Mapanak iti kaunasan inton madamdama. Kabaalamon tiyang kabalyo. Adamot lugan ko. Binilin ko ni Gabat iti bigat. Ngam kahit ko asya ka mismo ti mangiwaragawag kadag iti trabahador iti plano iti kalidaan. Ngay naguman nila kay Emiliano. Pag-asan na kay sagmak ni Tarok, tasaan matapod no nagsarita kami. Makaraman kanya. Makaamulitan na niya ti mapasamak. Awan mo't lati napatag ni imbaga ni Doña Margarita kanya. Malaksid, ti panang ipalagip namanan, ti panakirangat ko iti kabalyero. Oh, ti ayop a kabalyero. Subyak matlaan ni nanang iti balay. Ore ag subyak ng matlaan dito'y inton malam. Esmeralda, mabait lang. Ni Manong Gabat. Kunam nga taasaan ka analasin, Esmeralda. Talaga akas lagun-gunay ka lalaki. Kabalyero a babae. Anya ti bagam kanyak? Amok asan mo akayat amang nagdagiti pasurot ko ti ibagag. Nagasat ka, tawan ni Senyorito Brandon. Tinakbutbut ngan Manong Gabat. No anya ti kayat mo nga aramidam. Ngamjak ipalubos na awan pulos kaway ko. Talaga ato suka, Bruno. Saan nakakanumat na nakasarita ni Tarok? Senyorito, adakmat lang dito bilya. Nakipagbantayak ka na iti kwardya. Nara Barang! Umay ka man. Magaluwad ka kanyak si kabakag. Senyorita, Apayasan nyo anasara ka na dagos iti binaon na kayo ni Mama. Ngayaban nyo ni Bruno. nakita ka nagkapul itiruangan ti bilya itay senyorita. Ngam nabayag pa ila sinapsapul ko. Talaga asik ka, Bruno. Agyaman ka ta sa anak pa'y ang makapigsa.
Senyorito, pakawalan da ko ma. Agpakawan ka. Gaputa ang bungad na baso mo. Nana barang? Ayabam ni Tarok. Apa ni Tarok, senyorito? Ni barang ti kasarsaridak. San as ka? Ay ko. Unayin tinamayan kanyak ni Tarok. Talaga alimandok na itigamgam na. Kawanan pain. Kadwadak. Tinungpal nakit bintibilin ni Senyorito Brandon na bugbugan nak. Kas lapas-pas tidyaran dak. Nasaysaya at langin na pumanaw akong nitibilya. Makamuditan. Noon niya ti mapanunot kong aramidan. Ura lagsip na ti panagkita. Esmeralda, naimasak gayam tinaturo. Ay naapo manaman. Ada ka din ni tatang mo. Awan pa'y nanang. Nalulam lang amin. Iso akas naman yung una yan. Subyak pa'y lang ni tatang iji kaunasan. Apay daang. Saan ko nga muna niya ti panunot ni Bruno? Abangan na niya ti ramidan ta ka ni tatang. Anak ko, gapo iti panakaduktar ni Bruno, nga inaguman ni tatang mo ti daga apaset kanupay laeng ti asyendada. Dayjay pa'y a Bruno ti kayat ko balsan nanang. Iso ko mati adda iti, kat kinarit ko. Sayang lang amin. Tasan anapuntaan iti namin adu-addara sa panang paltog ko kenkwana. Karuruwar ni Esmeralda, agam-agkaba akon. Ay, Diyos ko, anya nga tati kaya ta sa wenday to'y amarikliknak. Diyos ko, ilik-lik mo kuma iti pagad dagiti agama. No ipangagtakla ko ma. Ay anyan. Uray ka na yun da nga ibagakan niya. Apatibker ko malaang tiritdak. Ay nalukneng latat ipakinakam ko. Numabalin la ko makit. Awan ti mapasamak ariribok. Naulpit ngamin unay da Doña Margarita kentay jay a Senyorito Brandon. Ita, mitya ti biag ni Emiliano ti ipet-peteng na at tawid na adaga. Ni Bruno da jay, nagkapumanan iti ruangan. Apa na parang? Gapo kada kayo kanit Tarok. Ginangran na kamanan ni Senyorito Brandon. Si kantumet ngamin. Apay anagulbud ka kini Doña Margarita. Da kami pa'y kinitarok ti pinagbalin mo adakas. Gusto takyakin. At itangad ko. Ramanan na patiropak. Oh, mas lagkupit pa di panagangis ka. Basol mo mutlaang. Ngam kinabaalam mo tinapan itiruangan. Katanya nga rod. Mga nung sa anak manan ni Doña Margarita. Nalulam. Kasla makatudtudo. Tatang, dandanin lumlak ti init. Agawit tayon. Nalawa ti nagaikan tayo. Ingkisiim itay ni Damian. Anangeg na nga da kanu pagsarsaritaan da gabat ken borsya. Anya ka no dayjay, tatang? Saan na kanumot anaawatan? Agawit tayo kit din. Malasin ko ti dimteng alugan. Ni Senyorito Brandon ti dumdum sa ak. Ti ayop. Siya kung ti manguloy kan kwan. Pungsayak ti ulo na. Babaan iti daytoy at alunasan. Tatang agparbeng kayo. Isang makyula ti karadkatyo ti ginadarasodos yun. Ado ti pasurot ni Senyorito Brandon. Imbagam ka din kadagiti trabahador. Asan tapay lang nga pumanaw, gabat? Impagpataw na kadakuadan, senyorito. Din tati Asakbay nga gawid dakat agumong dapaylan.
Dada na patag nga ibagak kadakwada. Ingkarigatak timay. Uray na ut-ut pa lang disugat ko. Anya nga tatibakan? Ayot na ya kabalyero. Tanto na aldaw na kanya. Iti sumaruno pa nagkita may. Kanibusan lang. Kayak yaman ang baik. Nung amunan ako maasyak tinakalaban na iti. Malagip ko lakit na rin tinaibagan ni Manong kapat iti atap na. Da kayo at trabahador. Sumardan ka magtrabaho. Anya nga patiramitin na. Nanapating kunay, tibagak ka na kayo. Anya nga tatibakan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay malamay na. Nahilingi din ti init kadagiti natatayag akayaw. Mangga po pa yan nagsip ng iti aglawlaw. Hangam, apay ngawan pa'y dagiti agam Ay, numunat ang tibtibwayo ak manay na. Kanayon nga ibagbagan ni Emiliano. Apatang kanagkanaw, ipakinakam ko. Hangam kasanaw. Ay, jak pulos umanamaw ngiti araramidin da. Ay, Diyos ko, numabalin la maamaliklikan ti panagayos ti dara. Ay, man nakabalin kayo, Diyos ko. Aramidom ka di tarabayom dagiti agama. Ay, nuadala ko masabalay apamuspusan, Diyos ko. Apay ngay masilig ka kanyak gabat. Ada ka di bagam? Amangan nusan kayo ang mamati, senyorito. Adda ni Ama Emiliano. Anya? Dayawag ti kinaturad dayala kay. Ngam trabahador pa'y langit asinda. Nusan ngagtrabaho, matay da iti bisin. Agulimag kayo! Tapno manggagyo ti bilin ni senyorito Brandon kada kayo. Kumngag kayo anay bag. Kada kayo amin alalaki at trabahador. Gaya kanyo ti kalidaan ngay naguman nila kay Emiliano. Nanggagyo ka de? Lakay Emiliano. Amok ngay may ka nagtrabaho dito ikaw nasan. Mabalin mo ti agpasango no at dariklamo. Naanan nga ta ni Bruno. Barang, nagbayag ka laki tinaya. Amom lang aruda na jak kaya tegur oray iti babayag. Senyora, yakmat makita ni Bruno. Anya, kat sa dino kumati na pananda. Nagdano ka kumakadag iti gwardya Saan pa, senyora? talagang awan utik mo. Ay, karaigi ti kabalyo. Amangan nun ni senyorito Brandon daytan, senyora. Talagang awan na, Bob. Saan pa'y laba kasakay ti kabalyo ni Brandon? Adaremor iti bilya, senyora. Ningata Bruno dayjay. Naimbag ta nakasangpit kayon kun ni Esmeralda na kay. Ay, apaw, madanagan ak. Ay, kunak no anyat na pasamak yawn. Agam, nay, apay akasla makapungpungtut ka. Talaga ang makapungtutak. Inagumanan ni senyorito Brandon kitawid ko adaga. Anya? Isuda ken Doña Margarita ti agaw. Saan asyak Susana? Lakay. Kinasarita nakakati ni senyorito Brandon. Anya ka day tiimbaga na ka? Saan na ka kinasarita? Ngam inumong na kami at trabahador. Manipod inton bigat. Gaikan mi kano ti kalagdaan. Ha?
aglalabot a sakit kinagam ken gura ti marikrit na Susana. No saan naklang nga ingawid ni Esmeralda itay. Kayat ko nga ipung sa iti ulo day di Brandon. Babaan iti daytoy at talunasan. Agut-utpay lang ti sugat ko. Nagdarabas iti tay. Yawanan paing kabalyero. Binilin mo lang aroden ni Kabak. Napan ka pa'y lang nga minijay. Siya ka mismo tinang ibaga kadagiti trabahador. Ngayon ton bigat, gayikan dan ti kalidaan nga naguman nila ka Emiliano, mama. Amoy ka di nga daigyan nila ka Emiliano? Aniya, talagang agbibisin dayala kay. Unak tumot ka na kayo. Trabahador pa lang iti asyenda. Masapal nga agtrabaho. Tapno at da pang biyag na iti pamilyana. Ha, kata niya nga raw tiko na dayala kay. Saan ang nagtagtagari? Saan na amay turad tagreklamo? Mabuting matlang ata. Anya ko ba kaming tigkaway daya at tao? Basit labidot na. Patayan dagiti tao tayo. Ganun kaya, ayan ni Bruno. Napanan na ka no? Awan bibiyang ko. Uray pa pimanawan. Sige, mama. Naginanak lang. Sa akto mang rabi. Kasaritak to ni gabatinton madamdama. May panggap kini Bruno. Isumat lagaya masaan mi nasangputan ni Bruno. Kinuna dagiti gwardya ang nakita da kano ni Bruno apimanaw. Kadwa na kano da karyas ken Turko. Ken may sa kano pa'y agwardya ti kadwada. Napanandang ita. San bimot anasabat ida? Nakitang ka din ni Bruno, gabat. Itay pa'y pabirbirok ni Doña Margarita. At damag at kumakadagiti gwardyang isumot itay simagpit kayaw. Pimanaw da kano kada karyas ken Turko na nabarang. Ken may sa kano pa'y agwardya ti kadwada. Anya? Ine, apay adi nagpakada kini Doña Margarita. Mairamraman da tao anaungtan. No kasla kano patto a pimanaw adi nagtagtagari. Anya ti patoo? Yak maawatan ti kayat mo asawan. Makamo kayon. Kasla patto ko nak tadila nagtagtagarin. Makaamod iti biyag na. Awan samot bilin kinkuana sa punan na ti kabalyero. Napanan na agpaiso na iti abrunaw. Kasla saan kayo pa yan narwam kinkuana? Agar aramid iti bukod na desisyon. Dahita ti pakadusdusan na kada Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Agtrabaho laeng no kayat na. Aging kayta, saan pa nagbao ti pungtot yo, tatang? Sumardan kayo kuman ng ipangpangta. Agnervyos to man ang inanang. Kasano ajak makapungtot, Esmeralda? Inaguman dayjay a Brandon ti tawid ko adaga. Akal kay kumalaang. Kasano ko mga agkalmaak? Maawatak mo't kititirik na yo. Nasakit mo't tinagam ko, tatang. Ngam saan pa'y nga itati kundaway. Dumtang to ti umno apanawan apanangiruper tayo iti kalintagan tayo. Ti kaluksaw ko launay. Anya tiriknak nga trabaho iti inaguman da adagak. Agay kayo latan iti kaunasan. Siya kung ti makipaggaik iti kaligdaan. Kabaalam ka di nga aramidan dayta. Tatang, rumsik na kita matayo. Kakuradak ka di. Dayjay a Brandon ti kagurak, Esmeralda. Nang ganda ko matatang. Italit ko pala ang kanyak ti amin. Daga tayon tulat ta dayjay. Aguray tayo laang itinapintas aguntawan. Dahil tatinamag kadagiti gwardya, Senyorito. Pimanaw kano ni Bruno iti agsipngat. Kadwada da Turko ken karyas ken may sa gwardya. Anya? Tanapananda? Saan da nga mo, Senyorito? Pimanaw da kano, asa na nagpakada. Talaga da Bruno. No saan da nga agsubli aging gain ton bigat.
Bilinik ni Borsyo ang mangibaon iti mangsapol kadakwada. Ore sakton ti makamu iti dayta, senyorito. Dumngeg kagabat. Sikat ti mangidaulo kadagiti kadwam amang bantay iti kaliddaan ngay naguman nila ka Emiliano. Kat no makitam ton ti lakay, mangibaon kanto iti mangipakaam mo kanyak. Juan, senyorito. Anya nga ti pangpanggapan ni senyorito. Delikadong samat nila kay Emiliano. Anya ti kunam Emiliano. Sika ti agtrabaho iti kaunasan. Ket ni Esmeralda ti makipaggaik iti kaladdaan. Saan arumbang amas daaw ka iti dayta, Susana? Kabailan ni Esmeralda nga aramidan ti oray kadagsinan at trabaho ti may sa alalaki. Ngamla kay. Amangan mo jak makapagtepal. Ket mapapatay ko dayjay a Brandon. Ha? Aya po, nakay aya. Nasakit unay tinakam ko. Ay, Tinaguman dati tawid kaw iti apong ko alakay. ay, Ngam saan amay may sa ti aldaw, Susana. O kumagto ida. Ket itanam ko ida iti inaguman da adaga. sigurado ka kade iti dayto nga aramida manakaw. Abangan no anya ti aramida ni Senyorito Brandon ken ka. Napagpagkad no ni tatang ti makita da iti pagpabasol da doon niya Margarita, nanang. Ipagpabasol da ka ni tatang nga inaguman na ti pasat ti asyenda. Daytang araw, dayta, adaga ti mitya ti biyag tayo. Nanang, kas ka na yung ibagbaga ni tatang. Patib ka rin tayo, ti pakinakam tayo. Ay, sana natalgad ti pakinakam ko amang palubos ken ka anak ko. Inal daw akanayon, amadandanaga na. O sige nanang, kat ni maaldawan kami launa yun kinitatang. Agawid ak inton aldaw, tapno da kasango yung amangan. Malala agawid kanto nga raw duwain. Tapno mapalag-anan mo ti pakinakam ko. Tuodon sa idirabi ay. Ngam kasladyak na puutan. Nadamag ti puon dagiti unas. Ken nabasa dagiti roon. Ay, nanamnam ay kit diti aggaik. Kumusta nga tan ni Esmeralda? Madamada itan nga aggagaik iti kalendaan. Mas daaw lakit dinigabat no ti anak ko ti makita na. Panunutin na nga taatakrutag. Anya nga tanong. Padasak akasarita dadamyan kenteban. Uray inton aldaw ti panagtignay me. Tuladen mi ti inaramid da kada Esmeralda ide. Tikawan mi dagiti pasorot ni Brandon. Ngam numabalin. Liklikan mi ti panakirangat mi. Taamangan lumairam-raman dagiti trabahador. Ngam numapilitan kami. Dayta ti masapol asaganaan mi. Lakaya kon. Ngam masapol ang makigasang-gasata. Nagsubli kami man ni tinatuo ka trabaho. Kakaasi kami lata trabahador. Tinasakit ungay. Masakit tanak mat. Tawid ni tatang iti amang na daytoy gagaikan mi. Agtrabaho kami pa yung kasladwang. Agsipot kayo na iba. Saan lang at ipanangbantayo kadagiti trabaho. Ang mga nulubib at ti kabalyero. Uy, kaya. Ti kabalyero. Saan pa yan nagpatpatlaw? Si Bibiyag nga talaga. Apay noon aramidin na. Napabot nga ta iti dandani pa ng pataydakan kwa na. Maingan naman nakigubat. Kasladyak mamati ang mabutang. Saan ko kaya nakita nila kay Emiliano?
Oy! Ni tatang ti bilbil Nakayo ka kita! na. Ayan nila kay Emiliano! Simiya mo, among gabat. Saan na kinakuyog? Nakasangputan ka Senyorito Brandon itay dibkangak ditoy. Ngam sa bali tinagnaak. Tauray na giti kaabay ko nga trabaho. Saan dak amay lasin babaan to'y padok. Ha? Ang warwaras na giti pasuron ni Senyorito Brandon. Adayo pa dito ayan mi. Barang sanda makadanon ditoy. Agpapada kayo amin. Ket na abro no. Pananda ka na tarok kan karyas. Indram-raman dapat di may sa gwardiya. Anya ti kayat dasongan. Ngam sana mamingkada kiti pinuskan ni Borsya amang sapol kadakwada. Anya man di pangpanggapenda. Santantong agbaligi. Senyorito! Oh, apa yung inasit ganak? Ada ni si Red, senyorito. Uurayon na kayo dito baba. Apay ka no? Sampay lang nga imay dito eh. Anya ti kahit naasawan. Siyak ti padanunan na. Pauliyak garod, senyorito. Adamot lang iti babay ti agdan. Oh, salpak ti bagka na lang. Di na kumapinaulilatan. Bampandugan na ti bagay na. Labas lasin naman sing. Ni Senyorito Brandon. Oh, Ni Sirit ti kadwana. Wen gayam. Nakadayon itay nadlaw ko apim manaw. Apay nga tang may ni Senyorito Brandon. Kan jakmat nakita nila kay Emiliano. Da kayo at trabahador. Iparang yung kanyat nila kay Emiliano. Senyorito. No diyo kayat nga damatay ka na kayo. Parwarin nyo nila kay Emiliano. Talaga narangkas kayo, Senyorito Brandon. Ha? Uray patayin yung aming ang trabahador. Saan niyo makita ni tatang ko? Anya? Apayin nila kay Emiliano. Anda ni tatang agtrab-trabaho iti kaulasan. Nagtulag kami. Asyak ti makipaggayag dito kaladaan. Gaputa saan na ama ako ang makipaggayag iti inagom yung atawid na adaga. Ah, saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Kaguram ka di amang nagdag iti padak at trabahador ti kinapudno. Asaan ada kami ti agom no dikat na kayo? Oh, Agtanang ka iti panagsasaw mi Esmeralda. No ibilin ni Senyorito Brandon apatayan da ka. Agtungpal kami. Patayin dak. Takagura yung amang ti kinapudno. Sige! Nawaya kayo amang patay kanyak. Itamatlaan! Patayin na! magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta unay manan apa nagtimpayok. Ay, Diyos ko. Kanayon mo laing ang madandanagan ak. Ay, Diyos ko. Anya ti kaya tasawin da ito, yamarikrik na. Agpagkat ka di manan ni Emiliano. Unaw. Ni Esmeralda. Ay, Diyos ko. Gumaw-gawawa ak kada kayo iti tulong. Iliklik yu kuma iti pagad dagiti agama. Awati maaramidak Diyos ko. No day iti gumawawa iti tulong yo. Ay, ikarkararagak ida. Tailiklik yu kuma ida iti pagad. Saan dakmat kit di makita dito yung nagpwestuak. Agpagkad sa ni Esmeralda. Or-orayan laang dadamyan kan teban tibilin ka. Gamamangan lumairam-raman dagiti trabahador. Makaambuditan. Tinapatag. Mailik-lik ti anak ko iti paggad. Anya na yay? Senyorito, si Caballero. Kasta una yung tiryaw dagiti trabahador. Ngam ni Esmeralda. Ayan nan. Takatwa! Ang biyado ko si Caballero! Kamato niyo! Sinalpang! Kamagan nyo si Bibiak! Diwi pa mo sa makalibaw! Kita at man no makamagyo ti ibagbagayo a kabalyer.
Anya ti kinunambarag. Gaitamot tinangag ko ang nagsaritaan da burso kan senyorito Brandon, senyora. Saan da kano anasarakan da Bruno kan dagiti kadua na pimanaw. Anya. Aging gaita, saan da pa'y anagsublay. Tonto da dya, Bruno. Awan pa'y nasaya at ngararamidin na. Awan bibiyang ko, nupinmanaw. Ore man kiti saan na nagsobsoble. Katayan ni Brandon. Simurot kini si Rate, senyora. Napanda ka no iti kaludaan. Awan tagtignay ti dakas ka na kayo diyo kahit ti matay. Esmeralda, napanan na. Ho! Ho! Apay da diya ka nalbong gabat. Imbilin ko kada kayo ang maganyo ti kabalyero. Kapilitan ang nakipinaltog kami iti kabalyero, senyorito. Tano tumarap kami, tay. Pasabtan na kami iti bala. Apay nga ro na nagsubli ka. Agmay may sakay dito, senyorito. Ang mga niya ti mapasama kada kayo. Oh, kay bagbagat ka. Ti kabalyero. Dayjayan. Matay kalo. Saan mo patayin? Kamagam nyo asi bibiyag. Kamatam da jay. Masapol asa na makalibas. Adda nagkarasakas iti dayja apaset. Kita ka na imbag. Matay kaloko. No adda may sa amatay kadagiti pasurot ni Brandon. Makaanay mo't nga tanti pa nagbuting da. Ni Esmeralda gayam. Tatang, da kayo ka diti akin na kami ti daytoy. Amoyo ka di ang napagad daytoy may naramid yo. No jak mapanunot daytoy. Amangan no anyak man tinapasamak kan ka. Nasiglat at talaga dadamyan kan tepan. Natungpal tinagtutulagan mi nga aramiden. Idi nagbusi dagiti ikam da. Ginundawayak ti nagkaradak na imatayo. Kat biniro kayo. Akyaman nagtatang. Nung napagkad dito ni naramid yo. Kasunod na iraman ka dagiti trabahador. Napanunot ko mo't da ita. Ngam ti pan nakaisalakan mo ti pampanunutat. Esmeralda, agsublikan iti yan dagiti kakadwam. Siyak mo't ti sumarunaw nga agtignay. Anya? Saan tatang? Agtalag ka iti kabaalak. Uray lakaya kon. Ipanagnak ko a kabaalak ti makirangit kadakada. Kat numaikanak iti napintas aguntaway. Patayak dayjay a Brandon. Tapno maminggan ti kinadakas na. Tatang, agsubli kayo langan iti kaunasan. Sakbay amadlaw dati kaawan yun ijay. Makaamon tong dadamyan ken teban iti dayta abanag. Kalpasan ti panagpakamat ko. Agsubli akon iti kalidaan. Alam, agan-anad ka kumaanak ka. Agpapada kayong inutil. May salang ti kabalyero nagado kayo. Yung lakid din nakabalan. Oh, nasikap dahil kabalyero, senyorito. Ngamtakrot. Linilib at tipan nakirangat na. Oh, ti kabalyero! At nabalan! Loko ka, kabalyero, si katimatay. Palpal. Umay kagabat. Kamatin ta niya kabalyero. Uray sa dinot magturuan na. He! Ha! Ha! Hiya! Hiya! Abogam di kabalyom! Pag sinampatan ta niya kabalyero! Wan, senyorito! Mas daawak iti dayto, kabalyero. Kasanula ang antik kinasiglat na. Mabit lang. Saan lamay may sa tikalablaban me? Saan nga ta makadlaw ni Senyorito Brandon? Ayan na hindi kakadwa tayo! Ang titinulong tayo amang sa ikaw-kaw iti kabalyero! Sanitam na makalike! Senyorito! Dagiti kakadwa tayo! Nakadayon ti kabalyero. Hiya! Kabatin nyo! Hiya! Partakang pa'y ti agtaray, kabalyo! Kakatwa, nagtrabaho tayo lutan. Di ka gutan. Awan ti pakananuan tayo. Nakadayon na kiti pasurot ti Senyorito Brandon na mangkamkamat iti kabalyero. Ad-ada madaksan tayo. No makasublida asan tayo ang trabaho. Apay nga ta. Saan damat lang agsublin?
Anyatat na pasama kan kinitatang ko. Diyos ko, ispalin yun ni tatang. Napagkat na ito yung inaramid na. Dandani gaya mong pangal daw. Ako tumanin ni Senyora no diyang makalutaw. Parang! Mabisin kayo ka din, Senyora. Isaganaan kayo iti meriendayaw. Anya ka di timbaga ni Brandon kan ka. Agmalmalam ka di jay kaladaan. Saan, Senyora? Kasaritanan sa laang nila kay Emiliano. Nagturad kat nga may nandaya alakay. Agtrabaho iti daga ngay nagom na. No amwak lang mo na ito. Siyak amis mo tinang tasukan ko anak. Naimpaglakit din. Tanaplano mi kadadamyang kenteban nga iti daytoy apasat ti kaunasan ti paggaikan mi. Tapno saan amakadlaw dagiti padami at trabahador. Aging gaita. Awan pailaang ti makaammo kadakwada. Ti binwangay mi agrupo. Laka Emiliano! Oh! Pukpuk anak ni Senyorito Brandon. Nujak sumungbat. Agungot lakit di. Amangan numansundak. Hoy! Dagay dita! Ayan nila kay Emiliano! Adak lang ditaw, senyoritaw. Isarnang ko pa'y ti aggaig. Umasidagak kang kuana. Talaga adito'y tinagtrabahoam. Anya ayat ibilin ko iti kalman kada kayo at trabador. Kitaman no asino dagiti kadwam ngagtrabaho diti kaunasan? Dahil ta tinagtulhagan mi kan Esmeralda, senyoritaw. Tinapatag kat adda trabaho kada kamay. Sukir ka alakay. Naturag ka sumungbat. Awan dakes na timbagak. Amangan no adda madaksanak no sa anak nga agsao. Naimbag tamom na ita. Wenno nasakit tinakam mo ngagtrabaho itinagumam adagami. Kat no ibagak tipod no, anya ti aramiden nyaw. Talaga akaritin na ka? Saan kayo akar-karitin? Mabalin ko ti umakar ngagtrabaho iti kalagdaan. Intun malam no day tati kayat yaw. Turong dito ayan ko ni Manong Kapat. Ituloy ko lahat tati agab yun. Dahil tayo saan ko akas na naglaw. Nga magsipak na yung baga. Esmeralda. Kahit nagsama ta disgrasyaan. Wano? Bot-bot nga nakla. Dandani iti dapan ko tinagdiswan ti kabyon. Madamak nga gab-gab yun ni masidag kamot na din nagtagtagari. Talaga nasiglat day di kabalyero. Kaya't nakadya ka sa rita. Isardan ko pa ilang tagtrabaho no sa ti rubang. Esmeralda, nagmayat aboy-boyaan tinapo daw arupang ngagkalkalindusan. Napintas ka talaga. Sumardan ka. Mangmangag na ka dagiti kakadwam. Ipulong daktumanan kini Senyorito Brandon. Nagasgasatak ng ni Senyorito Brandon. Naarakop ken naagkan ka. Bastos ka! Iyan ang yung tarumang dito rumang! Dahil tati magusto kiti babae, Esmeralda. Naungat, ngam nalailo ken nairot nga umarako. Anya at talaga tinangasit kam kanyak Manong Gabat. Ti kabalyero ito magsaritaan ta. Saan nyo kadya magkat nakaado kayo? Nang kayo mata niya? Adanto aldaw na dayjay kanyak a kabalyero. No saan da ka kumakasangsango ken ni Senyorito Brandon itay? Atapen da ka asik ka ti kabalyero. Pagkat katawaan na kanya Manong Gabat. Kasano kumaamagudwak ti bagik? Apay nga may napampanunutun yung ababa iti kabalyero. Brandon, anyat mapaspasama kan. Nakadado dagiti pasurot mo, dito tamay maisa na diya kabalyero. Timulong ka pa ng kamat kadakwada nga panyat na ramidan nyo. Takrot diya kabalyero, mama. Ngam addanto altaw na. Ulitak manan. Addanto altaw na. Ngam saanan aray tati pagsalitaan tayo. Iso pa iti ko na matakrot. Agad,
Kumusta mo tayo ala kay Emiliano? Saan ka di nga isoterinan tami di kaladaan? Awan ni Jay. Ni Esmeralda ti adda. Aniya. San na kano akabalan tag trabaho iti kalidaan. Nasakitin na akom na dinagaw tayo kano adagkan. Langgong na di ala kay. Nagsubli ka iti kaunasan ito malam. Sumurtak. Diya ka mo nagsubliak pa. Ni kayang Bruno, mama. Awan pa'y. Pimanaw siguro day dayon. Diya mo nadbain. Tanya ti panggap na. Nangikuyog pa iti kadwana. Karkaritin na katalaga ti loko. At na nakita yung nga Omar Arubayan. Sino tayo, Jay? Ti kabalyero? Diyan ka mo, Wabong. Saan lamay mesa? Upat na. Itay kamatin may ida. Nagtatared ng ngayon tayo. Oh, Si Manfred kagaya man, gapat. Saan kayo ka di nagkuyog kini Senyorito Brandon? kalpasan ti panangkamat mi iti kabalyero arim maot iti kaladaan. Nagdiretso iti kaunasan. Anya? Nakalaban nyo ti kabalyero? Wan, ngam nakalibas ti loko. Ti problema ita. Nakita ka no dagiti gwardya nga adda Omar Arubayan. Amangan no ni Bruno kan dagiti kakadwa nga dagijay. Tapay, anya ti panggap na. Diya ka muna na barang. Saan yun na problema dayta? Masapol ang maamuan ni Senyorito Brandon daytoy. Dumanong ka nga rudo ni Tibilia. Aguruuray ni Doña Margarita ken ka. Apay ka na. Amang ano da napatag nga ibagana ken ka. Nangag ko ang nagsaritaan dati may panggap iti napasamak iti kalindaan. Nakarangat yung man kaya mo ti kabalyero. Nasikap day diya kabalyero. Sige nga rod na barang. Panawan kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tonto na kita gwardya gabat. Pinaltukan dala ko man dagay nakita da Omar Arubayan. Nilaki ti Bruno. Tanya ti kahit nasawan iti dayta. Kalpasan na naglibas ken pimbanaw. Nagbabawi mo lang ti loko ket kahit na tagsubli. Apay, anya dayta Brandon. Gabat, ada ka gaya man. Ada ka no nakita dagiti gwardya Omar Arubayan iti Villa, mama. Kat atapon daan ni Bruno kan dagiti kakadwa na dagijay. Kat saan da pa'y lapin na tayo da? Tuntumat na gajang gwardya. Inak man kasarita ida. Siya kunti makamu kadakwada, mama. Sa nakalapdan Brandon. At dapay may sa shotgun. Itad ko kadagiti gwardya. No adda makita da nga Omar Arubayan iti Villa. Shotgunan dalangan. Itayak man no sana mawarati bang kay da. Shotgun la ka na yun, shotgun. Di mat adda ibagam kinigabat, mama. Pun gayam. Gabat, ingka mga dawan. Inton makapalpa ka. Kumuyog akan ka iti panagsublim medyo kaledaan. Nagsubli ni Emiliano iti kaunasan, no? Tumulong laeng nga agabyon iti kaledaan. Ay, hapo Diyos ko. Diyak maliklikan a panunutin noan niya ti mabalin ang mapasamak kadakwada. Maglalaw, tainra na ti kabalyero ti mangraot kadakwada. Ti kabalyero nga ta talaga dayjay. Amangan no inulit manen ni Esmeralda ti inaramid dayday. Nakagaigda iti kaladaan ni Emiliano. Diyos ko, amangan no ipaypayso na ti mapan iti kaladaan. Talaga nabsugak tatang. Diyak mo't mapalpalpaanin. Agsasarunupay lati pa nagtigab ko. Napasabtan ngamin ti bising ko kat. Gapunay ita iti bandog mo ang naggabiaon.
Ay iyilad ko man kit day. Uray ta nalinong iti sirok dagiti natatayag alad. Tatang, agsubli kayo na iti kaunasan. Saan? Dito'y ako nagtrabaho. Tatang, Sa anak ang mabutang asumango ken Senyorito Brandon. kitaan nyo dyan simang patakarwahe. Ni Doña Margarita ti tumtum saan. Ha? Siyak ti sumango ken kuana. Dito'y kalaeng Esmeralda. Talaga naturod ka mga talaklakayan na niya. Kalpasan ti panangago mo iti dayto adaga ka dito. Trabahadorak pay laeng iti asyenda. Ken ure maluksawak iti panangagom yo iti dagag. Pagpongpong tutin na ka diya talaga, Emiliano. Nasakit ka di amang ti kinapudnaw, Doña Margarita. Karkaritin na kanya. Doña Margarita. Muludok ba itapaltog mo gabat? Kipusa konti kinakarit day taala kay Emiliano. Tenglem day taala kay gabat. Malaagan ka gabat. Saan ka makibyan? Sige, Doña Margarita. Anya pa'y laan ti urayan niyaw. Paltugan dakon! Paltugan dakon! Kunam nga dajak may turun timang pataygan ka, Emiliano. Ha, sige. Ikan ka, iti gundaway mo at kararag. Bilangan ka. May isa. Diyos ko. Nuna ito'y tinaikari apang patinggaan ti biyag ko. Talo lang ti pagbilang ko. Idaawat ko kada. Dua! Ni Esmeralda ko matimang ituloy itinairugime. Sige! Agkurno ka iti sagwada kla kay Emiliano. Ngam talaga patayin ka ni ti maudi a bilang ko. Ti Caballero. Tatang! Kumyan kayo! Ha? Anya ti... Ayop ka, Caballero. Sikat ti matay. Dakayon ti makamu iti Caballero kakadwa. Masapol ang maipanaw ko ni Doña Margarita. Umay kayo. Libasan tayo ti Caballero. Mapatay na klakit din ni Senyorito Brandon na dadakas ang mapasama kada kayo. Dagitawanan ba eh? Senyora, masapol ang makapanaw tayo dito eh. Apay akas na nakadado ti karangrangat dagiti kakadwa. Sirit! Mangayab ka iti lima akadwata amapan iti kalidaan. Darasan! Saan pa magustuhan na ito nagparpalit na kanya? Saan ko marumbangin talit ko ni Mama Kinigkabat? Kasano mo nagsublit, Caballero? Senyorita, nalipatan nyo dahito isang untay abalakan sartinyaw. Nagyamanak, salbag. Mapanak makirang tawan balak. Dagay ang gwardya! Agbantay kayo anay bag. Numakita yung nga daw arubayan. Paltugan nyo adagos. O sa rin yung shotgun ngintad ni Mama ka na kayo. Tatang, dandanin ako napatay ni Doña Margarita. No saan aga po itinang paltog ni Doña Margarita. Diyak amo na niya ko ang tinapasamak ko. Kunak no, kalibusan akon, Esmeralda. Talaga ang naranggas ni Doña Margarita. Talagang kahit maiturod na ti pumatay, Tatang. Dakas na talaga dahil jay abakat. Inispal ti Caballero ti biyagkaw. Ngam no bilang dakas ti kasat ko itay. Dakayon kadadamyan ti mangituloy iti narugyan tayo. Saan pa'y lang agsarday dagiti kanalbuong? Kasla saan amay may sa ti karangrangat dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Adda ka dibilin mo kadagiti kakadwa tayo, Esmeralda. Awan, Tatang. Nakiktutak nga rod. Tapagamon na tanagadun ti kanalbuong. No saan kayo anabalaagan? Amano da kayo ti may sa kadagiti napuntaan. No awan bilin mo. Asino nga raw dagiti karangrangat dagiti pasurot ni Senyorito Brandon? Maburbor siya anak, Tatang. Adda nga takadwa dagiti Caballero. At tinasayat. Kasari tayo ni Mang Damianin tong malag. Ho!
Oh! Da senyorito Brandon lakit di dagiti masabat mi. Ang pungtot lakit di numaamuan na tinapasama. Ponyeta! Paingay sardan mo ti kabalyong gabat. Naktangan ka na nakasakay ti kabalyo? Ang mga numakamakam na tayo ti kabalyero. Nung naglugan tayo iti karwahiyo, senyora. Gabat! Ang gawid kayo mo't gayaman ka ni mama. Nalpasyo ka din na nakasarita ni Esmeralda. Ada nila kay Emiliano iti kaladaan, senyorito. Nakasarita ni Doña Margarita. Angam, apay ang mabuting kangag sa ugabat. Anya tinapasamak, iti pan nakisarita iti dadya ala kay mama. Gusto tayo tanda sa lunsod, Brandon. Gabat, tulungan na ka makadisag dito kabalyo. Dumsag kayo ti kabalyo. Tak na makasalita ka na ibag, Brandon. Paltugak ko man ni Emiliano. Hindi ka lahat nga danang paltog kanyak. Naibag ta sana ka napuntaan. Ti kabalyero, nagsublipay lang ti ayaw. Naimbag ta ginuid ko adagos ni Doña Margarita, senyorito. Ang mga napuntaan ko ma. Sisiimun tayo ka dinay di kabalyero. Kat sinurot na kayo. Inlibas ko ni Doña Margarita, senyorito. Hoy! Da kayo talo! Yawid yun ni mama! Nga magsipot kayo anay bag. Yakmano saan tinakasakay ti kabalyo. Paalam ti karwahe, Brandon. Ibaon ko ni Sirit, mama. Kadwayon ton nga agawid di Jabilya. Saan pa'y nagkulpa ti panagtandaan ko? Ay, kasta unay apan nakabayo ti barukong ko. Ay, inak ko makasarita ni ambot. Takuyugan na kamapan iti kalandaan. Ay, agap sa utak may. Kasladyak mayadang dagiti sakak. Ay, Diyos ko. Anya da ito yun na marikriktak. Mga nun niya mo't tinapasamak ka na Esmeralda ka ni Emiliano. Nagsarding matlangan dagiti ka buong tatang. At ito'y dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kumkumlibay laang dagiti pada tayo at trabahador. Napabot nga ito to. Kakadwa, awanan ti paggad. Ag trabaho tayo na. Kat amangan no da tayo ti pagpupungtutan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Napaglibas yumanan di kabalyero. Senyorito, talo kadwame tinawalan ni tipot. Nagaw na dagiti armas kan bala na. Anya, sinalbag kayo? Ay, kas na asana ni kabalyero tinakaranap me, senyorito. Saan milaan na ilang ani da? Sinalbag! Tatang, saan ka no ati kabalyero tinakarangat da? Asino nga rod? Daitang harod ti pakaburbur ak Esmeralda. Taitay, awan arideng ganda giti agsisinong bat akan albuong. Kasla adu dagiti agpipinaltawg. Saan ko ang nakita no ti kabalyero ti pimaltog, tatang? Asino nga rod da kijay? Wah, makatikaw, tatang. Kalukwan da ito'y mapaspasamak gabat. Nusan na ti kabalyero tinang paltog kinima, sino nga rod? Hoy! Da kayo at trabador! Anya ti pagmulinglingan nyo? Kaya't yun tada kayo ti patayak, ha? Senyorito, agmay-may sa lang ti kabalyero. Agpampanunot ka kaniha, gabat. Nalipata mo ti atap tayo, nga danaallo ko ti kabalyero kadagiti trabahador anak ikadwa kadakwan. Ang sigon kadagiti kakadwak ang nakirangat, senyorito. Saan ka no akas kabalyero ang nakabado itinadait alupot dagiti nakarangat da? Anya? Saan nga taan ni Bruno? Kan dagiti kakadwa na apimanaw dagiti nakarangat mi? Kan nang paltog kumakin ni Doña Margarita? Ti awanan ba ina Bruno? Talaga adakkel tigura na kada kayo, senyorito. San ka makatagari? San pa'y nga mo dagiti trabahador ti papanaw ni Bruno?
pagsasaritaan tayo anay bagday ti abana. Nagginad ka naya barang para danong lang nga papaalakan ka nakabaybayag ka. Kayat mo ta. Ipara ako di tarupam to'y baso ha. Iisaan ka di senyora. Masyan kayo kanyak. Apay nga taam danakan. Mabut-butong tilangan na rin niya Margarita at Kat? Uray lagpanyir pero dagiti bibig. Abay, bulbulang lang anak. Pamawanak dito yan, tadyak kaya ta makita, tapat ang rup-rupa. Muti nga ron ti baso, senyora. Ay! Dahita. Ay! Ulang-lang ka talaga, barang. Naibatam ti baso, nganyawat ko kun ka. Tarupam ti burakat niya. Ay, senyora! Kunak no kasarita ng itay ni Senyorito Brandon datang. Nasaya tapin manaw matlaan. Mabalin aga po iti napasamak itay. Nalaos lakit di tipungtot na. Sino nga ta talaga dagiti nakarangat da? Saan tayon a problema da ita, Esmeralda? Sige, sumaron mo tayo ka dagiti kapurukan tayo. Masagaan lakit din ni nana nga mga uray kada tayo, tata. Madanagan lakit din tayo, Jay. No ilimod ta tinapasamak. Mga no addan tumakaybaga kadagiti kakadwa tayaw. Una, nasaysayad no data amis mo ti mangibagan tatang. Saan tan nga gilimod pa'y kaninanang? Ho! Oo. Ho! Agtal na ka, kabalyo. Apay a pinasarding mo ti kabalyo gabat. Senyorito, saan nyo kadi amadlaw? Asaan ang makaid na dagiti kabalyo? Ha? Kasla adda kabutang da. Dakas tagparparik na kanyak. Kakadwa! Isagana yung dagiti armasyo. Isagana yung mati armasyo, senyorito. Agsipot kayo anay bag kakadwa. Iya si Dagyo dagiti kabalyo yo. Katlawlawan tayo ni senyorito Brandon. Ano na dyan? Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.